Jason upon Asumadu ewo USA. Wani abusua aka echi nyina de abase nyina nhye. Ye unsan sa na na afi wanya fidie ni yama me. Haje for say. From Sule Abu. Sule Abu. Say. Okay. Aje Sule na ufi na bae. Presente achim yoso. Akuti ase yoso. Kokwa na si mpatam won. Okay. Agogo. Agogo kwa bira ha wo fa ho si fi jase. Oh okay. Fifi ho. Me po bi mu sa na. Honest. Okay. Me. Wanya mfie say. No 65. Hey, you know how full. Jabu. Now my say. May 7. Hey. Penyanya say. Penyina no man go school and then ni dated Dimitri. Jabu. Na. June mo bad date of birth. My children na Dimitri. Men fangu mitri. Men timi sum fangu mitri. Me kana kraya. Ade no ntimi. So ku P1 krama nko bi. Onu mu phone number. Phone number de bi ni. Na ade na any oba. De bin fangu mitri. Entimi nko. What try to the bishop to nche. So enye yi. Na sa so anye yi. Yo, Ejabu ya hayi ne wo, ye de beko. Enyumre asembe na ade abedan. Yo, enyumre de beko. Asembe me de binam. Sama me de nam ne se me bana ayira. Eye busumi nso yam da to sunum. Sada no na Akwasi de. Ye de padie na de ku okurum. Demre mi sore me fam se kan me ko. Ma dom mo so wo fikiro. Ma fa pan fo so mo ndia mo no ma mo ntimma me. Ana me ka kire me yire se onkutu mo no ye de. E ma pan fo ntim. Ana me wa abaya no so ono so ko SS or SS2 kura satam so no ma makwan ma na ba fie. Ona me nana ke to ba ko no mo ofie nto ma mi so ko tu mo no ka kire abaya na se o prawia soja no aduane ni enye bindi ana o si yu nto prawia ye no ana ni me nana na yakukuru nkuku ana abaya na be soja no se a ija odi so ro kura jare so sonte yeso kuru na e wono ye wo kuru to e danwura na no kuku bia no ana o fa se kan se okope jamba ba no dia be gusoro no dia be so jano ano papa no ende okwa ende de satam kura de non sia kura mbom fie na me kode daada ndine ma mi so ko se ho tu mo no ma wo mo na ko bo lebe na on tv no se ende oba fie be hese oya aduane bi oba ya oni ho ana obusa akola se na asa ya se won so jano aduane no wan ana o se ma o prewie ya o fa se kan se okobuja no okwa na o ma ana ma me no so di emirika wuro akuku na so ho ugina fie ho kura na o mu bubuja etwetwa kura wote
maame dim de koya ampa jana ya bu kuko jana ka kregu ho uhunu bia ogina ho din no ti so bi so twetwa ana oti nka na ofa ho se na oduru ho na boy bi na ho na obusa boy na se anawa hunu abaya bi o ha obubucha o se dabe mpache o dabe mi hu bi o ha ende mi yire se wo ka mpache no to so a ande ya sana mi yire sa ba fie no o fa phone frame wo fum na mi dim nika ba na e de wuru akoko na sende ma hunu fi te sana mi sa mpayin fo so okuro mo hia se mko bo mama ne so pie bontena no wamba de no ko no wakɔ wuro ma womba ne de me mfa nto mo ho so ne mko bo me fie ro so ama ne ampa me fie ro so ma mo ye ko bo dawuru ende yimrande mrante pie ana binim se motia binim se fa ye wuro mo ya hunu fi ade aki ye ku esada de frɛ police fo mo ba ye de ombe ye bia ade aki ye san wuro mu ya hunu fi ne ye ko ye kis ende nante de spirit atam de manante ya bisi motia moko ye chase no wahiva awo ekuti aso hwa police station wa wana ye ko ye kis de ye bibia tende omuri to Facebook ra asa de ma kis kongo kis FM Kiss FM. Kono. Kiss Radio. Aha. Omo ya announcement. Former station. Me former station. Ana sort. Agogo. And omo sa de ko ya announcement nyina. And the kine de mi kine abesi samra ye hu hwe. Nti no kira mba. Police report na mode atoso no. Nti asema aye papa yi kan no kretrudo se ne ba no ayira. Ne ba no ayira. 20 years nimfie no onya mfie du no na uhunu nipa dua na ono odatiante nese onyini ne fi wono police fo na tu ho na mo bia o ma tu ho na mo bia abaya no na da so no abuafo akra na yede na to so no so no a 20 years o SS2 ono kura o ye frasin design masa Thomas ya mana ya makwa kura na oba fie kura o masa o ha o sante ne nchansua de pam July mu no yirai 5th July abaya na yedna to so no ne Ghana police report ne nyina aka ho bi di adanse sampa akwara na yira 5th July nti July August September boso miensani Muhuno. Yehuno. Ma ye de mbe ye. October mu ne we ho. Nti boso me 9. No ye ko 9. Se boso mu we so a ne 5 no. Ne no be ka ho. Nti boso me 9 ana. Ana muhuno. Yehuno. Na edi na ma ya fa ho. Sunsum fam because so ka say simotia na afa kwada. Sunsum fam de ma ye bia ho na ma fam ma ye bia. Okay, ho na mu de ende wachini bia. Okay, sunsum fam de na wo ye. Sunsum fam so de manante kekra so me hu hwe ko ba bia ye so woni pansan. Nde nanti amede nam na kwa ye si ni pansan. Nipa bi na ache no. Nipa o woni pansan. Nipa ho anya ande me hu. Nte ba sa no me sa ba chiri ya no. Boy na ne ye akola na yire ano wo fom ha me yire kwato no anene na watwe pepepe mbeto no ene no anhume kasa na waka de ne mo hire mate dia me duru no ha me ti kasa na minu pe na me ti de to me tirim o se mun kwa kuta me mo ye furo akora me jem mo bewu na samsi ya mo de ko FM so nyina kwa nanti nyina na akosi san mi jino di na be sim tiri na mbusa mo ho se na yo so ha kra yete na sambe na ba ya de ko FM so mi hu bi ana me se na me masam me bana sam na ba ya me de ko FM so na se wajina ho ka sa sam we dia ande de o mo kan de na akola na yira wo ho no bi ne de ande metima ka se unim hu bi ande no me frɛ samul ma mbo na mare se dia matini ana da no so akola na yira no so no sa boy no so na na wo fu mo ana se munu man se esa de ande men ko bo police fu amane ampa mituna mon ko bo ma mane awo akutia so na panyin so ye se sa sam we so de se ba sa de ande dwara ne fiere no ko bo na mane ana se dwara memra ne yanko agugu nkasa nkasa panyin no ho ko bo na mane dwara so ampa mituna ko no ho ma men no ko agugu no ko bo panyin no mane
ana panyine se mende menko na omba ba behwe na oma hunu de ye na de me kan me wadanse wo na me se yankopon se yanka nokore mini adanse wo ho se mahu se akwala na wo no ho na mbom se akwala na yira ya no wo fumo na ma sa tika se we firi nanum ho no enti na me de masusu se unim hu bi na me de nyese bia mahu se akwala na kuta no na polisi ne se panyine se yo nti me de mba ya no mo se me nko mo je mbibia se me nko omba ba frem ampa di ma fiada enyimre no mo frem se o mo ba ampa ya sa no mo se me hwe se kwara na o ha na me hwe na mfu so ho ono mo se me mpa obi na mbo committee fo ma na ya na nipa ba ko be bo am de polisi fo ba na ye ko chi no ene be hwe tem didie wo yo so ho hwan idi watem sa boy na busia fo no obesin tani aboa tani kwasia mo ho kankan wo ba na yira de dadara fere wo ba be chimi nipa se me ba na nim ho bi ende man tundusu committee ni kura e ka hono kura no wo se wore san kura onye committee biom tendidi o madi no ho kura no afede de ba ka kura se ai se kola no ye ho na se oni boy na nsama ge se mutum firi kuro mo nyeta mo ma mentana ho enochi kura no akola na yira kura no kura ma bebre se akola no bia me na me de na ko diskadro nante ame nante omunjinde de ya sira so de yetie mo pa se me se mintie na mbo me wala se wo se akora ko bia dan sira me tie pa enonte me wala skura me fa yusu ai life bia ne ya be ma light off me yantie titam yam toba trugunti ntia na me se dabe de ko duru no se police phone na be chono police phone se ade ani adanse aya hu gun mahani hani ya de aha bruni kasa hani iko hani mo ba ze miko ure mo ba mini Shadrack atnase Shadrack akwaba bonofo vesi be chia o njebe sopa nko ho no munra breku no ko nko breku nra okay na besi breba ho be ahoye be ho ye papa pa besi min kan kire se be chia o besi ne de na asa wo ko kuapemu bes be min kan kire be min kan kire se be chia o okay njibia so ti besi ne ye himfo de ekuapem okay jom nyina onka bebe ni bi on nti ekuapem tro bi o mo kan wan hwe abaka se bono sure o mo so be no wum pa ampa fire ko doctor hono kakra na di kan fire ko ointment no na wi ya ba 360 capsules me ho ni hia me no but I say senior my enchie fo nyina ene woni a monitor social media na nyame adoma Saturday be ni 2 weeks na me father ye no time aso oh no so papa un kan kire me oh wonte no waka kire me waka kire me mpacho waka kire me ben kan kire na matene ni se hwan na kan kire udija hwan na udija oku wedija ne onka he nti ne onka kire me mentiye nti wi ya no waka kire me material we kan kire me mentiye tina matene bi radio se omo keka se o papa but mentiye unyante ise wankasa ka kire me eyibi o ye invite na akọ na akọje atotra wa wasemwa miko eyibi bi invite me na mnim tem ne fine na mko to me ka twene ameti hospital kra me hwemeda me hwem hospital ntino we invite eyibi na akọ ya na nye ti we ji so seme me pacho wate eti nyame adoma Saturday comes 2 weeks that's 15th November okay ewo bonsun kwanta eyo western of to na meban ai sa okay okay wako ude soko hey uzukanta kwa rough makwa yi order eyo mu kruba kubishe mbo kruba kubizu de nto atene ho hye mu ba bi mi refi mu wapa oh sure oh jai na wa hwa kwanwa ha so krum kwanwa kura hwa na okro we de hwa na abeko hwa na abeko eti ye che obia na ya che ayi nuanom saifu nyina me che biala se ne bia wo etie me che okay me se che omo te pa
I was say Dr. Dawood Obre okay what say a yire ne emokoso beto ye yire ne de ongasi obra me ka mi chiro ongasi na no me suru bie na ye dia dance ye ne kore bo me ka table me table me table I one table so table me table but I say now we never said I was for echi obi asabri na say the senior dey kan no Dawood nru no say enra de na oje no nim say no bi so tell me age do no anya enika enti say o ti na ye tell me fast we say me hurry up na me je also no hwedu radio no na no tell me say me ba nipa ne do betra adwuma mu a no otwen me oh ai o betra no otwen age ni kra me no kwa bonti abade nim say ye nsa meton to be je de kwa so to inside that sanity Dawood ointment ne capsules na ho dance die no okay ebro ya adwen ne ente ase so opani bi wo boase na papa ne frɛ doctor dance a odi ye no che say my ne frɛ doctor would oka nyame nhyira wo be say 5 times obeka ai obeka doctor nyame nhyira no nka omo ni bi onka de cross asie nyame nhyira papa ne say be say emfie nwotwe ni 8 years ni ɛna ase ne kotodwe etwena fa ne sisi sisi no twena fa kotodwe ne ne to ase ama sebi ontimi nante te se de nipa enante no se onante a ete se sebi o se yesusua no utimi de wonsa ne sisi wo na se o crawl te se aboa sebi papa ne se saade no aye na ma ontimi mpie abontimpo no akodware enti ne ma ekreti edwaye bi de she o te compound house e na ne ma na kreti edwaye bi ahye ne porch no so be ya ompie ne ho na owura ho na ofridemu be redwaye ho a senior the way am ne kan no ne nsa ne nam form to say or react to say bi aboa oh areho for enfie nwo de wa ofie ono ani fie o se bi wo crawl sa aboa na o se doctor say me tu me nan ne ba ko a se be ye na me de ba ko no aka ho no on said a gorilla cry ni twi chimpanzee on said the aboa no esi ye no sa na papa na kire chimpanzee no ebrofo de etwi na ebrofo no say no be hu ni ye so eketia ai say gorilla na ya na say you hu ni ye say omo ndo ka chimpanzee de omo hu aboa kro ye papa na say sa na no nante na asedanka nyame say Dawood ointment ya ye ka ho asem and then the capsules ama wasori ye gina anante enti doctor wonim ne da na wabedi adanse na ye entini ne mu asisi anti ontumi nante no yes na sebi ode ne nsa sisi wo se de aboa nante a otu ne nan no the way akwan ya obefa so atu ne nan no kra no eden Dawood ointment ama papa na sori anante wo boase and then the capsules no enti wo Fred doctor no we dika hira no no be hye dan na ebusunya ba ye ho we dwoso krapa na asede bi o ho de abre ye kan ne say ya obi a wo tie nhira fam ye kan ne say ya na se wonto aduro ni bi da ebe o say bi a na ye busirim ka ba ma me se wato Dawood ointment ana wato capsules ne bi anom e de ointment na twitwi a na sunyai abesim ya ma me bi nso frɛ wo se doctor waduro no de hwehwɛ TV so se antowa no maka say papa wa aduro nyame ahira no o se doctor first no na odidwa enti wode niam akokwan so no nya accident be say 12 years ago emfie du mienu nie no nya akwanhia o se nachi kasese na amani mu akoma enti wota ahwe wo TV so pa ye programs awodo e no koto bi mu amutie e wo sunwan okoto no wo Green Light Pharmacy e ho na maame no so okoto aduro no enti unim also obeda say ya no amani kunu ate aduro no de asra o se doctor aduro de ente a mani tumpa enti nsha atade akwara ne mu asai doctor aduro no nto me yensa ointment na me yensa na me to capsules na me yensa doctor sisi ami mu atene wasori agina ni mu na aye no wasori obi tie nhire fam sabre ba ne kotodwe ebi ane de ha no ye kotodwe sasabro
ɔnante sɛ ya obo sɛ ne nan na asa baako wasen baako because wotia fom na wantie ne yi a ade ne nan no wɔ ne sɛ kasa ebi hyem otimi hwe ase oni ko na otie nhire fam sabre no onko pharmacy bi ebe no herbal shop ebe no over the counter friend drugstore pe Dawood ointment bodin se ope Dawood ointment na to ne topa ye ne ka ho enti de obe ne se sasabro na ama okotodwe no edu ba bia na ho onam a wutia so ase dompe no kasa na na se kura na ebutu so ne yeyi afiri so bebre na afiri dis adas yo se doctor first me nante say ya me nan no kotodwe no kura na ebutu so no me ye mo hwe enyi odo ointment ne be sra so anopa ne anwumre na wayi topa ye na me ensa didi ansa no wanom nom topa ye na me ensa no pa na no me ensa anwumre na wa ye number e ma me mfa ye number ne ma wa be free di adanse Dr. Dawood number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 What say last week me call Western North me call Sehui na me call baby na me fa dropping say driver ni na me fa no where you should Dawood ointment am na boa no na ohwe manim din say me ho TV so Dr. Dawood am say sa o say tinia edroway na we yi bi afri ne dashboard e de achem o say edroway anka me jai driving anka bi am academy o say ne nine no first no edu baby an nine timi titi say wotia accelerator na say crutch so kra on ti say onesi so David kuwa nyaka na ekomirika no ansa de na sisu tia so won te hwe yo nem doctor edru time bi na say me na ma say ya boka sira to me na ase e na me tia so se fom tofo enso Dawood ointment ne topa ye wo say obi obefro ne ka bia wo ye edru ne free ne dashboard enim ho no de a kire ne say edru we emfa ni agro unim dropping a me fa no no kosi me bi sa obeje say wo say enya mo maduro ya aga me na mi ntwika enti say we sika san na meje a ebetimi ama manya ahoden me said that Fred Dr. Dawood no me di adanse a kire wo kwa ka kire doctor say nya me nhira no obi a wo tie nhira fam wo yo ba ana ba ma we obi wo kotodwe mu ha obi a no ha no daache wo ne nantiem sa na osisi ka wa wo mpanimfo bebre a sebi obehia no krapoma obisa ni mfia senior ebia na 50 years kura oni emfia duonum kura no nuri ba ne kotodwe ana ne sisi no aka ne ho no wanfa poma na nka nante ye no ho a ontimi nante mfira dwumam ha nko highway so utie me na wo sa hawi a bomode akoba bi eton aduro bia Ghana ba bi eton aduro bia okwa also pe Dawood ointment ne topaye no oto ointment na no atotopaye na ka ho ye adwuma bom enti uba bi ye wo ya no odo ointment ne be sresra so na wanom topaye no me se anopa didi na nom yensa anopa me yensa nwumre se kotodwe no edu ba bi ana ho no obi nan no onya nanta ba sasabro na ma onante a wo hwe ne nan ne ba ko a yesa wa nanta ebi se ofin so he ya Emma lady ni fro say doctor edro na boa me papa na nka ne nan no ba ko chia Dawood ointment ne capsules no ono no me why free of say doctor nyame nhira fine girl was sending the pictures in hu na wotumi say nyame abonkrofo eti ba bia wo hwe ye free ana say wuti enhira fem bia no wo sa ha we bia ko pharmacy bia ebe ona to bi obi sisi ya de ba sey ya eno ameka na host na esre Mese papa ne sisi ya de yakum Yesu. O se doctor me sisi yare na na ha me no. Me mom de na menim se adwuma ameye. E na obi e de me fa ba bi. O se bre bi atwam na o ya agree ka adwuma. Na ne problem no after so call pension na de ne sha ase. O adwuma kra ya nto na. Wa free ma wi na o kotena fie fe ni beto. Na mai bi wa adwuma ho na no na ni nhia. Na wa adwuma nto am wa free. Enti wa kotena fie pension. Wa kotena fie wi na bi o ka na chipreko. O se doctor aseden kanya me say
You see a nipa na me dwen say ono na na eye me no me hu say yare Dawood ointment ama me ho atome you see me frɛ no ni di nkomo abribia ye wo ye ma na say mema bebre wo ho a sisi ade no obi wo ho a ne de no tena se che kakra bi a ni sisi mu dwan na hyehyɛ ne samaku fomehwa ye wo tele ni bi wo fomehwa a ono aseda koto quality material na wapam de abre Dr. Dawood because of Dawood ointment and the capsules for mesha heya o kwa mo for mesha enya nwanwa o say doctor enya wonku ne topa ye we a anke bi a me shop matum ena me nim ba bi kra anka menam enti ba bi a wutie ye free bi asisi yade ama obi wo hɔ a wo hia no na ne nante nipadua no wo ba bi ena ni sisi no nso di ba bi koto Dawood ointment ne topa ye no o de ointment ne be sresre o sisi echi unim tua mpo dia eno onse utua e board de ekoyie na the town say anu fu me man to the ade nsatea ewura de ya wa don saka pia monko eno anu no akohye waka to atwem e board dead na ade be chi no sisim na be ma mu ate ewura de Idrahimatia so ese buo Dawood ointment in the capsules baby I will pay free and I say enye ni nyina na yetime kan so bi ka chere say doctor nkaza said wo she da nim niema bibire she da yo last week mama bi free usunyan ono so ka asase o say doctor wo wadru no nim niema ye no say ye ka ho asem a chere wo say ya enye ni nyina na ya wo ka no radio so ne TV so enti edro no ye Dawood ointment and ne topa number no ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ye Dawood ointment and ne topa ye be ma bi wo ho a ne sisi yare enti sebi ontime ne ho ka ni nhiem ena mpani se yankoto aye na sisi ya na ye de ye adwuma bia enti bema bia wusisi mu aye mebria se ye bia studio liar obenso on be Fred ya dance effecte wo mpaso adwuma o mema sem yes ho ande gina ho mu no ho ato mpaso da on say ye bema de abubu nkotoje no achia wo babu nkotoje ansa na watimi ada on ye bema no entini no kohia sabi ye totokru no kokobuna no ho ye enti bema bia obenso bema ne pagya o ka totwuma yes o ka totwuma na bema so pagya arezi ena bema bia ne bema eye natural ho den wo mu naturally no ensese pagya ehwe anim straight ese ehwe soro ensese pagya kakra on 90 degrees ya kwa so ese kwa honest ko benkum so na kwa sa ni fan so na emu pagya na ntini bi bia ho that is the man ese nchachira no papa bi tie o sese wo su o say first na me gina me nine so that they got Dawood 3 sister capsules and then one time what onim tua me pa chow pass hour na tua bi na fa bi fofo sisi echi na nom topa ye na nopa didi na nom yensa nopa me yensa nwumre akama se me ndem me ko fa me baboy no ba me nche na odanya ne na mso nko jonso na me dware nto mpese obewura inside na mtu di gina bonten honum no na Johnson akwa ewuro no ho Johnson no baby a member ketidisi no akwa Johnson itimi twi ni mu twi ahode twi na ba begu bucket njam na wo de no Obama ahode be na wo be busa no pressure de banana de rooms on se be ma bia no Johnson a esa the pipe where you twa esa se pie na twemko but obi tie ya se abri Johnson a wa hwe ekura no Johnson agu no be ma akose toilet be Johnson jite be ma sinse musa be ma etura bi kura wutusu na be Johnson just wa no say it's mia so ask question inside den no kra say it's enye easy it's intini muti so yan den be ma de wa be ma you ya wo into ya ho de ano no be ma ya ho de kura no wa nya bi sure it's number be 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra Dr. Dawood na obeka sakama ebia baabia wutie efri bia wo de mese ko pharmacy herbal shop over the counter a friend drugstore okwa abodin so ope Dawood ointment and then topae
men to nku no nya ointment no saa na men koto ointment ni nya nku no ne mienu enenam woto ointment na no ato capsules no Dawood Eba hospital so senior adanse e koso no anu ani o Emma na yenia no ma na epe awo na oba bi wo ha just apahu last week na yenia ba bi ne nikunu bae nyame adom oba ye de wawo akona ase asori aba enti ode akwada na be kire doctor se ne nana ode akwada na to doctor na utie se de enije wo bema na oba ne ntem oba ne kan se mbi se doctor enne nyame adom nyame namoso awo no aba na bema me ne ware ye ne nya atamfo ena wedding lady ni se wedding omo ye ne wo kromo no kromo obi anya sa wedding ni bida serve yourself but awo hu nsem nti edru baabi ma bema no no mbe nanim ahwe o ka kire doctor say doctor ansa kra na me de ne beba ha kra wo be ye ne test ne ho ade ade no me fa me sofo so ena ma bema ne bae onim say nyame adom oba na wo amo akona ase asori abade akoda na ebe kire doctor enti enuanom ma na 80 inch FM awo ho ayeden amam one bema na tena mfie bebre oko hospital ye say fallopian tube ni mu asi gisi ye surgery usuo oba Dawood Eba hospital a surgery bi anim e pacho eye bia na eye yade e friend say myoma fibroid na esi ho kwan enam yare bema bia wutie oba awo ho ayeden amawa doctor se bra na mema no nso de pagya no on say doctor ye adro bia ba na kwa economy na economy bi afina fifre na de afina le so for ntute on ma drobe no on ma ya say fifre to sa no nto akohwe bia no oni no tofo nyina afi ijidam de prophet friends ekra Prophet William Agovi. Okay. Prophet William Agovi. Ejinam say ya vifre ti wo mot ejabi na dia do no. Hey. Edro ya do head and function malaria nko. And function malaria nko. And function malaria nko na ku. And function malaria bia. Doc nya say edro no. To no me na anya yi, we yi na anya yi. Oh, da bina sanya yi na asem na America. Na ni gina be jam. Na manya malaria fever. Edwin am kokko no me ya. Edwin dey come. If you na say gina mu. Na gina mu si free fa. Sa sorry dia mu say free. Sa me kan nyina mu hu dia machiri mi. Sa sorry dia free tenot. Hey. Doctor so what otuya dro. Who say present me. How be sorry ama. O she jalabia na ni fi this ya no o be ka asema kire no anobana senior man what say ni favorite ni ana ozo ko she jalabia de ne nsa hye won say jalabia no kwa be ko na no say na honto sa o friend doctor say doctor edro die na ni o edro na anyu no tell me drop number na fi answer yes sir 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 0201 68 17 hospital ho yade ahodo be brain yes ni yade enka ho but the amosu bia bo me dey afraid doctor be ye adwuma free ochina eko nyina ochina Monday ko bia ba bi obia no ontu ana momra 0244 88 64 37 0244 88 64 37 friend Dr. Dawood Yamin Shaw any atif Yamin Shaw so nana uku ana afei minia Shadrack wo mo de Dr. Dawood ehun sem edibaye nyame ya adoma memene da china na otwemienu sure ana wo kɔ ne papa yiye e wo bonsu nkwanta kwan de wapa dwabosu side o yetu yesef na bia so can be okay no ati de okomana be you say okom pa na mse okom otepa na da bi you be say wo ka so be say mate de wo ka no e ka na say da bi ba kuna kan me sire wo ba fiti asa na wo kan wo say na wo say na mse okom you say okom be na mse okom I say
okasa etimangane nam so otim nam so otim so te di okan nam so otim nam so table me table oti table nam so me table okay ya da say Dr. Dawuda say I don't know minia Shadrack nyame show p ebusia ya de wiasem nsem to amoso nyame hye nyina also for Samuel Asante one also so I was say eja kwasare na ode ne na namu a se producer de nsemi nyina bobo ano ne de ebremo Pauli de nam social media no eso enwumre ni nyina no ya bobo ano se wiase mu nsem ya ye de ebeto mu animu ne nsem e bana no ode papa
yɛsɛ nsuo bi di bobo esuo bobo yɛsɛ o Côte d'Ivoire nsuo bi di bobo o Côte d'Ivoire na ababa wo bi ne maame ekɔ Côte d'Ivoire tama Côte d'Ivoire bija baaye no ana ɔkɔɔyɛ ana ne maame ne nanfo kɔ nanfo nyina ware o nyina nyawo maame nko a wonya bi ana yɛka kyɛn so ɔnkɔ bobo hɔ na ɔnkɔ totopa no na ɔnka na asɛm nkyerɛ no obenya ba ana ɔmpam sa agra na ɔkɔ bobo hɔ na ɔkɔyɛ ho adwuma ampa na yɛfunu yaba maame wonya yɛfunu awoba maame ne wo ba no wie yɛn so a nyame adom akwara ne de wonyina beduru baabi nanso maame no afiri mu na ade a akwada na ekwaji ni free bobo hodom no wono na se yaka no na ade a bobo ani bobo maame eye no maame nte ne ho ase ofa ha boy bobo siminie okata na ni a bobo siminie odidi a bobo siminie na me de na maye o se hwe me ma ho ntaw da isan se o maame me ho na obegye wo na obae no waseda wamfa amba ne munsem maame isi wo kɔ na wakoye amamre wo ho no mu a wokoye a ntem a ka kire no niam a wo ntwa na ntwie mienu maame kro ogida matusere wote yi ka pre kro bi moso ka pre bi mo na boso mu ye gira na ntwie mienu ye gira nya mienu eniam aka nyina bia 7 eya asemo eyensem bebre enimre ye de ho nsem e de ba na ye nua ba bi nso wa ha sei wo se osu nyankopo ama no warning sa kasa gu na sum sa so won fa die bi emfa mre nyame ma ene na sori titire en sorry no yesi binumu de funu ai cheshe o mon sori mo no kre ananya no kre yesi binumu de funu ai cheshe o mon sori mo ma me ne si nyame na aka kire no so bebo bidin omo bidin ye tenase ena nwumri e wonhia 104.5 FM yenkoi na afi yenkonkodi nkomo na tap se men kan kire se bomodia se wo abruchi na send this card ya baga na dia na tap send ana ade be fa so October ye mu akwa sisi be di brunya yi de so send this ka fa tap so sa bra wo send this ka no na wo send nyiska mo na ye san e de abo wan kasa wo send this ka no tu send this ka Akwasi Boafo no na tap nso ma uska tap send woni namfo mo hwemum ka che onamfo dum sisi tap asaba na niema pi anode aba sika no de wo send no na wo so nyesika tap send e kwa fa so send this ka e wa hodwo kwan so e ma ne bedru yenuan mo enchen eno no simple scented shower gel wo se bomodian say semina papa udi bedware na wo to sabi wo nyame ne ba adam na asefo ni bidon usemina na nye udware kura ho mfi na usemina na kura nye hwam be ma wakoye adwuma no wato semina kama pa na wadware hwam udofo ba onchen a hwam de mutiye na nka mo ba na ye bi person anka hwe obehwe no be ma no ho bon onde ompo ushia na ho bon wa no obi spray gu ho o se adan kracha adan onde obeka kracha adan bi de gina ho tresi no what's the day kwa what show baby na or what said we baby me agu zi adan ma ho tusa nkopet simple scented shower gel na fedware ni pedua na be fe se me na ye kama Italy ne free ne de aba e ma yusu be ma yusu udware bi efie ho nyina bia te se se me na be no bre yi se me de ye hwam wo ye guy woni ate food and drugs order jetum kuma se Nivera Cosmetics ubenya bi Stephen Boadi wono mo Felicia Baako Enterprise Mama Juliana wo Honi Valley takrade nso ubenya bi open dodo pa frɛ number 0545 886006 0545 886006 na woni mpanyefo akasa na ukọ cosmetic shop bia nso awoso pe simple scented shower gel ubenya bi na ayekama nyame adomara kwa herbal clinic dodo na friend se NAC clinic Dr. Usu Kankam ono na mafo friend na se the blood group doctor blood group wa obma wodru wasi
blood group ya hwehwɛ mu nti nipa pia no num no anya how because adrobo ani sɛ nka onom aduane bi okura ni sɛ wudie nso na wudi doctor be kyerɛ sɛ we nyama ansa no wade aduro e de account na bana ni yade a wa specialize no ho ho no wonimani ho yade ho how bia etu ase ma hoto wona waye mre wo mpamu afei wona waye nya gonorrhea na mu yade ahodo otu ase ta twetwe hepatitis B ni C ni nyina no doctor a friend said Dr. Usu Kankama do friend said the blood group doctor yi Kumasi achiase antwakwa so ne Daru Salami Islam school no ana edi enhwani mu ana so be friend doctor yi 0202 195062 0202 195062 na wone Dr. Penyi atwetwe enkommo Victory Assured Publications employee bi school yi say akore bia per calculator ye kama calculator bi won ma utoma oba okọ school won ma na force no na fo no twon de na hwe a calculator yi dia ayo ewu ajama pa titide eny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 e umia so ati obi ta umia no titete ayi fo ya ni emia so key party do say mia fo ntakwen enya adwumada kope scientific calculator papa faba oba no Victory Assured Publications na dia ba calculator eboa kwada na mani timi calculate niema sese niema bu nkonta yie SHS fo ekoi oba no dia bi na atoma no schools ahodo mu nyina monto Victory Assured Publications wo mo scientific calculator wa dia ba no eno ena ye papa eno ne calculator bia nim se eye papa na wo to no wo san eche wade wono mo ewo colors ahodo bia wo pe say blue pink white and say color bia say ash ni nyina bi wo ho wono mo asokore mampon royal foam no echi ho no ma company na echi ho no ma oban CCC asore no and say obe frame pagin 0245 726967 0245 726967 na wone Victory Assured Publications mpagin 4 mo twetwen komo na afi we sampa no kure na make a chill no na World Vision Ghana wani Vision Fund Ghana say yamfanto anim se nipa bi nam kwati kwan so edi wondi didi ebu amanfo ye on bukata na no makotra radio so ye ma yatimi malone me pa chow TV so radio so World Vision Ghana wani Vision Fund Ghana say omoboa omo malone nti bia yo adwen se ode omudin begigi loan ana ba bia wo bia no se brane ma osika ana obetua sei ansa ne ma osika ne bia na e be ma loan ma ye nche no wo number 0509 823962 0509 823962 na ono ma twetwe enkomo peske se bra na ye ma oto otonya fe oto no se de sam enye so ni kranya nika bomode a na kone anya oto na oto na mre yi oba de anya hwe oto kakra wo nufu kakra na wa no kakra na ahyehye kakra na ahyenchenchen to odi ande da bi ujira ho no ma wa se toa no yo enye fe hyehye na ho nye fe peske ye ne eboa wo na ya ma onipadua na san ye fe be ma wo so be ma ne so adodo ibetima miem ya pompino na fa pafo ano no kra pende se wodura wo ma ya tai ne de be ya ma no nam ka ne udi sinu a se fu fi bete fi na upia so ono anani han enso still na oje peske ene yesa adwuma yade bia e ka ho bia no wani usisio kotojo fa ko ho omo Kumasi nyam ye bantama G-run about a day a med lab woman in a chi and woman to so. And also be free one more 0530 122 500 0530 122 500. Pairs Care was a quality health. No. Jojo vodka mix, Bomodiana Pebinum, Ayensan, and phone unfortunate and phone and fush yaga guy for any Yansan no. Onmana bo ni sukakra. Now I juma kakra. Utimi didi kakra utimi don't say fumo to utibidi empamu so kama na time a fit
Unumunsa numunsapa. Jojo Vodka Mix. Oak Barrels PVT Limited. Ane diaba. Uniba. Oko bar, chop beer, and answer restaurant beer, and answer drinking bar, baby, no need Jojo Akajansa in your own guy. Upe biata. No afraid. Dudumu. 0553 959 654. 0553 959 654. Na wonu onomo atwetwe eho enkommo yenkɔ di nkommo kakra na yenua bai asamato no na asem no so ano den abai ma joy yesa de menua no bai wo kire wo no ano ni dase ma me udin di sei wakasa idi esa wo fomu nanaya de eno ani nim uni from poma abodi wa cha say di ni bia nka ho odi nanaya na ye de frewo tu ko sku nyina nanaya no a sku man ko bi nti ye wo wa an ko bi tu ni mu di twere wo family dey that's all nim dai wo de ni na be abla boy me me dey me hu yo tu anya mfie sei pacha ndie we were 52 no free na buy baby ametia na mikurum ukurum ne pacha takwa heva takwa atoabo pacha ana kurumati nso te odo atoabo ana kurumati nso te heva me wo adamasi na mu twende every na adasi na school ninti no mo ye nisa okay yo enyumre ye de wa ha ye ntie won sema wo de na moy yo mama ne eboko me fita kwa no ho na me maame ache wa me wo hwesi bi amanya 50 yi a okwa Abidjan to okwa na danfofo no omokoye no wo mu nyina wo wono nko anu onwe ane ese obi kire ne se kwa eho no mo kwanse no won fa bi nkasa nguso no to ntwene ensuo no bobonu enti oyesa nsu be no abonsuo din se yenim nsuo bi a wo kan wasa bobonu enti ototwene mu no anche bi a yeso oyeto aso ache ene odi nyinsen ene odi wo me papa mpo ma enya bi ade nyo ne be ma na nyimo ye ne se Abidjan de uhu ade na omko ye de adwuma wa ane na mi senti me hu ade no amuza ne se ma obe ye adwuma ko edivu ade adwuma na be ye nti uwe na usa na wo mfie be se owi na mi sha 10 years kula na mi nya na de na se wo hu papa se wo de du de se nka wo hu wo de mi fi Abidjan na mo yi de se mi nim me papa ti wo fi Abidjan no anno ti na cheso ne Abidjan ni na wo ye na Ghana fo ye bia ane mi tumi nkyere wo fa ande mi tumi nkyere to ma me wo dodo se wo ba ko pe me nko wa ne manyina mo ye sei me nko a me no ko sere me ho a wonyan me anko okay enti ye sa no na ode wo ye wo ho enti wo ho no nachi ne yesi wo mo ba Ghana enti wo mo ba ye no na wo mo anu wo ko ye na wo mo enum sa asem no mo no wo mo kire ne se kokoye bibi o se na de wo che wade a no wa na na se a onye hwe na na bubu onye hwe eneja wo mo di twa aso to wo mo di twa aso no anche bia eno wa nkwa Abidjan ho biom eno odi wuye odi yale no odi wuye enti odi wuye no nachi no na de odi na ade no ninua eno o se na manya 10 years eno o se sa ade ya odi mbekọ eho ne bia na aha wo mo aye wo fie no ene me ade o ma me die ne ku no o se de o ma me die ne ku no o yes o yale na me de me nim na me sha enti eye no na me ma me de odi na ade no ode me kan ho ene wono ne ku me ma me ne nua no ne ku ene ye ko ye ho de ne ye se wo kototo bibi di kopra kubu se de ba de no kototo bi ko enkranti no onu olai ene o ye ko enti ye ko ye drujo wife nsue na no ho no ene o se obekwa akobusa de wo kom ho nsue na no na wabusa amane ansana wa hu de ebeye ti o mu busa ya na o mu hu ye no ye ko o mu ko kire to obu ko no de amane ebo no mo de amane ebo papa ne se ache na sisi an nipa na enam no so no wawu enti sisi ano se be ya
bibi yesi sensuye no so besi saa konfo no so wo eho enti sebe ya bibia odwan mienu na ntwie baako ena bibia nson shrapon nson akokɔ nson bibia nson a ye de kɔ eho ayeye bia nson ena ma me nua ne se we de wontumi na osan na chi na obae to obae no anje bia didima na maame no nso edi wuye me maame nua no ono nso di wuye to odi wuye no na mfei aka ye nkwala na saa maame ne ba ene me ene ante baako enso ne ba afei me nyini ye na me si da bi saa de ya metua na mo na makɔ saa kuro no so na makɔ akɔpa kyɛw ebia wo hu me ankoma anim a obetete enuoma so ama me ena me ankoma kɔɔye o data na manyi na 20 de na mabo ena me kɔɔye nti me kɔɔye no ena me kun ya me ken na jese takwafo wo ho nti me kɔɔye na mbusebusa takwafo no ne bi kyerɛ me na me kɔhye no nti me kɔhye no na me ka ma asɛm na o se enti ho ano saa bra no be ka kyerɛ takwa ni sister no se opɛ me na me de ma asɛm to na nim na o se ɛno mpo deɛ ɛnyɛ den na sɛ nsua no yɛne ayɛ kuro mu ha ya ne da nti nyɛ den ɛna gya me ne papa yi tena hɔ no mu a me ne na wo first born deɛ wɔkɔ school takora de ɛna ketewa yi a wɔte hɔ yi nti ketewa yi n'akyi no wɔso ɔbɛso daeɛ no na obi te ne wɔn ne ɔbɛso daeɛ na obi te ne wɔn ne mo fa ma bo ade ama ma fa ma bo ade ama me agya wɔ baa no nti ade chi no obusa me am se me da me kun bi anwu yi na ne sama ya beto won ne wo dayem na sa na nsuo no na ebete ne won ne onfa na abo ade ama no ana wose wono nso no wonhu abo ade biara a wakɔboa obi nti wɔka saa no ade chi no obusa me a me so me hu ne a me nka nkyerɛ no ɛna otwitwa ne bɔwerɛ ɛna bredi no ɛfa ne na ayi ne bɔwerɛ num ɛna ɛsi kyerɛ de ne ho gyi mu a ɔde wuye ukunu no ɛna ɔde wuye sɛ ukunu no ka kyerɛ sɛ ɔno wa nete hɔ de a nsuo no ɔma ne na nete hɔ nti ɛnyɛ den ɔmbɛboa wo ama mo amammerɛ ada na ɔware wo nyinaa no mo ankɔyɛ saa amammerɛ na ɔda so no tena wo mpibienu wanwale me sɛ gya menim sɛ bi ɔbɛkɔ akɔyɛ wankɔyɛ ɛna ɔda nso ane abɛte ne wɔne ɛna ɔno nyini sɛ ɔhyɛ da ɔpɛ kwan bi so ne ɔgya nti na ɔhyɛ da sɛ ɔda na obi abɛte ne wɔne dabi wo wuye ne nkrofo kubusa ho esim ane yɛse ho ane kun no ɔmo se nsuo ni di mi machi enti de bia ɔmbɛte ne wɔne a obusa me ameme se me kun bia anwu enye kun wuo nsuo na na ayɛ de sa ana obubu no mɔwerɛ keke ana se ka twa no blade twa no fm na yesi kyire nti na wɔde kɔ hospital na ne na awu na yesi ebetwa na ɔso obetwa de wɔde ne nyinaa bɛkɔ nti wɔkɔ ofie bosome 9 po anya na ɔde wuye na kyerɛ bobo ne kun no ɛne saa na ɔmo kɔbusa ho ɔmo kan nti wankasa nso nsuo no hu no me adeɛ me da me kasa me hu ni sɛ obi gyina me so a na me boa me hu ni da na hu a me hu ni da ni gyina hɔ a ma brabɔ ne nyɛ ni gyina hɔ ma sɛ efi sɛ me kɔ saa do wife hɔ a me nyini a me akɔ wo mienu wɔ hɔ yi sɛ me yɛ fɛn sɛ obi adeɛ ɛna me kɔ akɔgye a me se me tɔn saa da no saa de no sɛ me ntua ka ade ne yɛ me ka kye sɛ me tua ka ɛna ɛtɔ so biem sɛ wotwa ba ɛna me manti na me fɛn sɛ wɔyɛ adwuma ɛna me se me ne ne bɛyɛ adwuma saa da na mekɔ adwuma no mu no yɛ ntɔna adeɛ nti me fɛn sɛ me yɛ twɔ ba na sɛ me se me no bɛyɛ aduane na maka ayi konkonta adeɛ ma banku adeɛ ma fufuo da sɛ ma saa da ne yɛ ntɔm aduane ba kokora tokurumpu ye ma mebusa se sɛ ne ma me ne wo fuo ho banchi ayi nkuruma na sɛ ma me konkonta fa nkuruma gu so ye ntokurumpu ye ma hompo mebusa se ye sei ɛsɛ ne ɔna wo kurobia na agyeto ɔbɛboa wa nipa no so kura sa problem ofa ɛno deɛ na nka ma yɛsei ka me frantoma ɛhyɛ atadeɛ obi mama deɛ nnɛ
actually so ana awotwe na awotwe mienu na nipa kora bedam ase anti adai ana wofa adai da no ade amede che ono nyame ahye ne ho anim nyam obi nso abeche me foforo ntije sa so no obi ma 100 million de ene so obi nya ho be 200 billion sa me nanso nso da yese bia we ya fa ne say me na me ye usei ana me na me ye usei me nanso da ye ana so se bia makola no nti bla be sen ne enko ona nso da ehu nsuo no da ada na nsuo no wo mo tenche de o mu na wo ankasa wo ye kwaji wo no free no ho no wo de wo hu ma bra bo no ase no wo se tema ye ko jo wife ho me nyini ya na me kwa wo mienu wo ho no wo se me yesre me ye ntu ya hwe enti me so me yesre fo me so me yesre fo na niam a wo so waji wo benya wo fa me ko fa ne he na dwie ba ko me ko fa ne he enwa mienu mati enkoko a enso matili esimpo mi nya ho sika entoma na woje entoma nso kusua create nso na sani ma obenya me ko fa ne he na dwie ba ko obenya no bo onka akoko no mpo kukonso sisi a edie pa na office pamu sisi ya ntua bai ade pam me gira ho ma se sisi ano ablabo de so obi ma mesika ene adwetire no mehunu so gira ho ma se sisi ano me nkite skai me ku anti ho se anti mpacho o store no me mami biscuit ana mami gali ana bibi sei na me nkoton na me wi am de ablo ase bibi hemanim mami bedi di matem bebre bi am fan se wa promise me se o wa china bla beje eno no me ko ho ana aye ntokwa me ni ma ye kakaye na se obi ma o niam bi abe 5 million 500 Ghana cedis na we hye de ma no ase fa kokoton ma ukoton so anu sika no so ma ende sika no minya sika no enso sika no bayira obeton ni mani nyina wie na sika no we na sika no chese se we no meton 2 cedi a mekwa akoton no 2 cedi no minya ye nto no sa na ase ye beto 2 cedi no na mum sika na wunhu no wabosuo no ma na mihu na mum mekute sika se je fa koton ade ene sika no obi ene ho oteso 1 cedi mpo se den ekwan be so menti ase ukuta sika se sen se me ma costo akodi dwa se ma akodi dwa me beton ene me hunu so na se ma akofiri wa odu sika no koto se obeton de a ye beto am wonya osika ne mu bi de ade no ma se firi je koton na chiri udi sika na bra bia me ho chiri unti ene mi guase ko dada ho na mfaso no wadi na odi sika bra ene mi guase e be kame ofa ene mi guase e be kame na no aba akọ say na me de ma 600 no sada no enra me ko e na me say me to mole mono 5 cedi ukoto more no akoka banku ena banche mole nso 5 cedis ena me to moko kibo sa hwan no 1 cedi na me to ntos efe mi gina ho no sa madam bi say ena de wa be di dwa tuaka na me say and sasa na okay na de bia kwa oji so de chewa na akofiri me do donkrofo afichire ntimi nya me kwa me say anti me bia na me kodo me ba me discount ntine de onkodo e so anya ska tuaka ofa ntimi be say ma ewrade ejude na mo bi school wonko school da obey na hwe obey ojina say wa ko wura 3 SS3 uma bi nso ntimi nko e ejude na ebie wonko da ada unje ska nto no ho ne ma enya nuama sika a wode to aduane akone lolo fe oko school wen sims faade Livesty ni sisi amebetua 25 million January mbetua 25 million Livesty ni na water crowd no sisi a menya table su gale 2 cedi mpo anka mebo susu ento ho no menya na nka me de amano no ode ko school fees boga bi na dada me senya boga na nka me mo asua carpenter ananya carpenter mpo a kama ni su adwuma
ɔse me kun yɛ ne papa enti saa deɛ ɔno nso de bɛyɛ de ɔno nso bɛyɛ akora ne papa ɛna ɔfrɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ me mo nkɔ register sɛ deɛ baade na ɔno a ɔde sika sɛnde yɛ ɔde sika ne sɛnde yɛ a mama akɔ register yɛafa no school no ɛwɔ takorade yɛfa ne wie yɛ a ɔde school fees ne half ne bae wholesale ne deɛ wantua bɛbɛ yɛ sɛ wɔn da no wantua wese bi light up no dia light up dia wese no deɛ mu de sua deɛ ne friend say light up we no deɛ mu de sua deɛ wese no light up we laptop na wo kana say laptop ana say friend say yan fan say what's your friend say light up laptop your friend say offer come minti light up laptop academic any laptop good aya dear uko school anka ba bi o ututu se ahochi a wonamu nyina ye nsuo no na de ohawo ya to so se da ye ko e papa ne kan na da no mo ntete sa ne ma bebrebe we se ada yesi ache ntisi ano jise omutua sa ade no na me na tseska we ha na benya tseska we dia ma maame me dia me de be ko wuo na mpese me ma ne nya ba bi gina sisi a ye kuro mu ho no mo takwa efi a metrim a efi a me firim me ma me fie omo se ebubu onse ho no blasting ninti aya na dan no atakwa me dan no etumi akrake abam enti eja we ne ba ene wo bia no wabu ne maame de no wasi me de me maame de no eda ho no mo na ho afu wan ena ekoya ama me na madam me kwa me ne maame bi na da maame no mpo me yesa me frɛ no afei me yesa me frɛ no kasa no hia wadi adanse ama de ho hia wadi adanse ama me nso me frɛ no ɔse ɔmo wa sɔle nti sɛ ɔbɛpɔn ne yense bɛka na ɔbɛdi adanse ama me ne fie ye fie ho no omo apo me yensue ba so omo na beche mabusuani na beche made a na se ensema ye kese wo de nka wo nya ebone bia ade nti ne nsuo no ye wo sa so I say me yesresrefo ana ne manyina nse o ma ba na wankoda na te na ne mani nyina o ma yesresrefo sa na ono tie me yesresrefo na ye besre me no ya medase ntimi so me yesresrefo nti mesre ena me de hwe me ma nti se me wu mpo a ekina bi na se me mei ye nya fie mpo a se ne ya nya wo de e betra kodu ma sunso ana wonim ene unyi ni se wa nya wo de na mfi wo no ma e ba nyini a woni ho kra wo ma e ba betoato ma awon toato so na e ha wo mo so nse chiro ska se mbi se ye na nanom aye bone nso ni ho ye ne yeso wo mo mumu ye hu aketia ne bia wo mo awie school ne ye nya adwuma ye na wo mo anya se sika na akoye bobo de on fa tamu ncho na me ho wo so amete he na o ka semti ukuru no wuye mfie se ni ache owu ye 16 years de wa 16 years ni ana mo ko hwe hu se nsuo ne otwitwa ne bɔre na blade fam efiri wono ma wuro ye ndey ofa na na ebi hwe ma me ne nine ne isi fam misuro se metwitwa ebuso enti emfie be se ni misuro emfie be se ni mikungu ya a wo mfa blade nka na emfie dun sie ni maami wo mfa blade ntwa ne nine da omubu no ma wuro ntiri ma wuro no aya atenti wo so osuro se o the blade kokoka kwa sare betwa ne na mmɔhwe mema me ko gira ne se wuli ubetimi ayi na firi so na onyiro na kwa sare ntwa ne na na mohwe se de ne mɔwre na fua ntefua na eno abu efua na eno abu osuro se ne mɔwre ne mpu sabio ɔde blade bekase wokutwa wo so osuro se ni kuro no bobo command won sa no wantie timo hwa no mawre na tiwe eno anyina na abu wuli kura nya ndada wanya ntide
William Yanti be patch ko Facebook ma me jira ha ko Facebook na hwe ye ma me ni mo were no afu akwa anti mfie be dunsia nie on fa blading kan mo were nti mo were no afu aye tintin ana enakra dem so aka so kakra ode emso ode ade bi aka ka so won kan so enti ayatintin usuro se utwa betwa fa bobo be fa so okun na da upe usuro wo ehu na dos utwa ahwe nyew onsan so onsan dia okeka na oyende utimi twitwa na da na de wontimi twitwa amore ukuru no fa wuye nti de say ne nka wo mawure so utwa nka be fa matwa onsa mawure no na mawure say yadekro maame betena se ko Facebook insha 104.5 vija dunsia ntwa mawreda na wade no sabe ende wuyi so trase ende wutimi yi na ende bleeding ntwa kasa go afidie no na mesi eno de trase na yese de face na waye no wade no wutimi yi so ende bleed bi ntwa ade ese hokura na nke hu se ni wo na mfiri ho na bai mfiri ne nan nti mse blade twawa ekuro na beba ho nti nka okuri so ho de blade ko na ho ntu yi na nka blade timi twawa so timi twawa kakra udware ho se ese me yi ma ade yesu ni blade kai eno de utimi yi etwa kra anya wo hwe kotutwa amawre hwe nyaw ana ahye mu a ne phone what to na mo bi wakwa sorry bi ana what to na makotunsum sorry ni bi wana sedunsi ni bi wakonfo be so mwo pen we ya fa mo bi edi mi pacho mo bi edi mi so wakọ pen asofofo de mako bebere wo ko mo so sese me kwa ya kan mo bi edi nya fa sei bra no minya ya se cancel usahwan no ansa na yakan wasem no minya na konfo so konfo de nana mo bi edi isro aha no mo eno makoho me koye no o ma me nduro ko dwedwale enso so na anema woton ayento na ni sika ma wonsem no sika nka wonsem no eno na hu se nti bobo na de ha won nya senti a so wonso da ye hu no me nso da ye hu no wonso da ye obi ametata na ntwe ni wachi enti ade na woton ade sika ba na mom no hu no se because one kata to se wonni sika bia wa hye de abo hu je tira otum se wa ye adwuma sika we de nke wo se nka me de 100 million share adwuma mu enti nka mawie na bia be enti sika se na wo fi se nka wo pede ya adwuma anti ka ese sika tena won sem sika se na wanya minya bi se wunya sika mfa mo bra enti na sika so ya de sika na yiska o enti ese wo de ahye o mu se bobo no na ye o sa bobo no na ye o sa bobo ne de ma me ka sa no ho minkite sika minkite me dwetire enti ya wase obi adwuma de me ko hyema enke ya toni pakora de na enkeja bosum wotuetu ameka uko mso aye todi panade na mo memete me ho na me ko to me de sika ko to obi ade a na me ton a ende ye to ne ton so sika no we ende ye to unya sika menya me sika na de me nkute sika me ko firi no na ada na ye ma sika ma de ko to ne ma no wan uto ye unya ye no wan san fa nkoto foforo na wonton wo de to na akoton uto no akoton no asa beto ada na onye ne sa na agise okoye obi adwuma na office ka kakra no watimi ade start bibi na me ka say akura ne light up no papa no boga no woto ye no wo de hye program ka sem no de ka sem no wo de hye program no mu a na wo se nwusie firi mu ba na che say ahoma no wo so okosesa no okoye nso a yesi ayi na say enti obi ma me 10 million na me se sa de a wonye so obenye obi a no omwa no no mfa nso so nto August no mo be test exam si osahwan no de ye isi afun kura wonkuta bi go university no wonkuta phone university ni phone wonkuta bi light up ya no de sua de laptop hey
Edium. Nana yebi ofia say ne be din komo no yabusa na fa bobo no se de bobo ni dwumadi se de oye na de. Azu akwaba. Yes. Na ho ye. Hoye pa. Yede nyame asena na ya na oben ofidie no ne say okasa na say ya na ewo akiri. He say okasa wo akiri na na. Nana wonu azu bobo. Say no ye na dwuma. Me de maame na ka no. I am Sadane Daniel Mammy. At you so no, said the enemy will be trapped to the so beside myself. Because we're quite conform and or cotton. Oh, call her. Me, I mean, oh, got to conform. Conform, and I be an on one able. Yes, one or common. Na baby a me maami anke se kasofobi ekwo baby ona ya na ba ofidie no ka ne nsem se wakobobo ene papa no yare tinsuo ne ntwa tronto no so nsam a maami ne ka ne nyina so okoto obema bi oye konfo a ene bia na konfo ne ebu no wa anyi miska o aha mitie sane utie nsam na ne ma okeka ye wo de kwa anko onyi sango beje because ne ma na o de ama wo stuff abra yana wunya ankoye nti na me ka se ensuo no de wo maame na ka no ene de me ka ne difference wo me wo ba me ho na me ka che se ensuo ne se 15 minutes se ni se ya tro so ati ase bosom no kakra bi me ho kra wanya dwuma no kra ba kosoro nyina duada ne de me no ka ho asem ana yare a na bia ato sra me bia 5 million bi sa na wa mami sama okeke die we die na me cho se e bia na konfo na wa ba ho no di ni di ye ke e bikra na nye bobo na esi ni so bia no na wanya yize se obi betimi akom no se we me pa cho na mesle o ba bia yesi me ma me kwaje me no ho sa bobo na wutwa me fan se Ghana nini ho Ghana ni nti wo betwa sa ensuo no ho ya fla ho flamo ya wo kanu obi na bia wa he dade yo wo Ghana no mame nkasa obi wo ha tie de me kasa ne se me obi akoye me pictures e de abobo nto obi ba wo se me konvoy e bi o aha ye konvoy mampo kwa mo nya mabubu sambo no ne bi so ata se odi me din ana aye no no di aye ntahu edie because nsuo no untimi nya ba bi amuba posa nti me giri sade na dane e bia wo konfo foforo onya nsuo na nkasa ho because me se nsuo no osofo bi otega na ha wasi ubo bi o de ben no wa yare wotimi ntwitwa nsuo atro sign to nipa so nti maame ja nsuo ni di bobo no because ono odare ba bi o woni bi bia di titi nsuo o woni sika eti wo mo no na kwasa bi kwa waseme kom no na mi nsuo afri ada akrofo so ni asamantem konfo be no afa ne da ekosi se me wan kran ya wo ba wo be se ma de amede ma no de ne ba me kra me kotra ho no ma me wo kra wo hu ni esa ehu mo yi me se komre so je jate se bo oba wi oni ade nsuo bi so onyi ni wadi nkyira me da sa bi no obeto me ana me fumu a fumu ne se bo oba na bi akasa nkoyi a so ono o mena dwane obedu amano a ono kra mi nsuo no eyedoka menya bi mpo mano ti konfone na bi akosa nsuo ni bi na akotra ba bi so kom sa bobo no nya yize sa o nti na say no we no ne maame ne kwaje no kwambe na obefa so because wo so hu no say nsuo no e di ninya ni yiyo mu no to bi so abaye timi eye sa na ema bi about nsuo ba ye how enso be ka say nsuo bi o maame adi bi okoye ye sa bize nsuo no maame nche atiefo no mu wo wutu ba bi ana wo ko ho o maame ko ye no kwaje wo nsuo no ni twaka bia maame no wasam obaye de obayire no wa France da ma ana one ne beka okuno so ati ase maame na nsuo no de woni aname manta fo hede nsuo yi ye wo mo so mo se kra na hwe wo man ko mu ntime nya ne sa na no mu ko school no mu hunu sa bi da afere mo so mo na me ye wo mo ya so eti maame samna ho keka no ehwe ma so nsuo ye nsa na kidi sa fa we bra
It's not some okay Canada. Comfort maybe our question should be maybe our day bottom was Sabrane. Today now bit my idea one. Abani say. Now they say the casa working in a with him a sican open. Bubono. So the Boko Hakoya. Tibia. So I say, ha. But to say, comforted the whole sauce out to the show. To be our more who are bit my son, no harm. Maybe a dinner cheer, a bay will never be brave. Nana Yanum and your momudi, your former Ghana maid. Bay cocoa pa, so do it ya. A brabobia bobien who yes from we be. Who baby cry in your chest count go do why is this car anyone near Pamo. So, then can sure cry the Wenny Punk and Nana no one. I didn't hear war. And I never come to say, Dabby, me to be one chemeda. Sabi o mi nibi kura me ho nkyere me sami dabi na na oba ho ma obetime ahwehwa ma no se ma me no ba oba he no e sika se sika de ye ntimi nya se sika no se de ma no so mfa nkoto na ntwe because me kwa chance o ma oba ka se lolo fe kura wanya ma lolo fe do benya dia ba because we kama asofo no ono ko twetwe sika ntende sa okwa ye so canceling bra canceling to enya no wasan enti say on net wono ono de ode ba he ne yesika mame o pese man no akotori na ntwe ende yenya se sika ni de eno de yenya se no mame ye ma nkora na ye bi ono nhwe mu sa suo se yampase bobo na ya ha wabrabo ana se de na ya ha tetewo na mi bo na bobo no awo kana asem onu maame na ko ho na ko saye no ne ne ko ye no ne ko okra wo so kwaje one na no no ade na nkoma abresa kona me afutuo ni se omra na hwemma no bisa kwa bresu je ma no se maame nya abotre aha no aba misrew rombe cho number na nya abotre aha no aba na wahweba ma no bisa kwa bresu je ahwe se eyampa se akure ye kwaje no na brabo a wo famu no efiri hene because what chese be ma no ne neti no ensuo no de na ensuo no koma be ma no warning e ka chense mo mfa mabusa de ma me madesre de mo mfa mre mo mfa ma de mre mo maseda de mo mfa ma de mre mo mfa ma de mre me be ma no bisa ne se be ma bi ma mo warning o se dayim be ma no dayim obisa na o se mi de mi kuru bi angu no be ma warning me se na ne wo de woni mu fie be yon se se ya wa we ya wo huntu be nyine be pa so atiase okay nana ya bi no ya da ase also for asante de ma mene ka no ene de ya ka no se me makoba bi akoya ade a me ma enni hu twaka ena 2 tieni pa menim de meka menim de ntia meka sa asem wi se me ma susu se bibi na ekoso o mabra bomu no mo nante ko no mo ko so so ma me ba ha na papa bi ba ha ena obaye se no de mo tieni o ode mo ehya ase bia eno na nsuo no wo bibi se obetwetwemo aba ne nchen what are the amateur obetwetwemo aba mo nchen bio kwasi se satam sika wo je no de ntia me kan asem we no minim de ntia me kan asem we sika wo je no enkoye wo dwan hwe minim bia me cheki years no kwasi 235 years ena sa nipa no koye sa de no na o charge no sika o charge ni tatam ni nyira no besi sa 235 years no 5 million pe and no so 5 million pe enti ye den na maame we de ye de no dwan ye de na ntwie ye de no we ti de ye ka no ye no kre de ntwie ba ko dwan mienu obe enye no kre snapon so kusia creating so ade de di kan se de o kan ehu maame no se o kasa kra o ma won kasa ehu nya sha o musa ya eye honhom a de obe ye biara hwe ma ye musa maame na sem bi o ade nti na wonim se menya 200 Ghana cedis me de ton ade obusa na asem no me de ton ade ayeto eyeyiye na wonye ne saa na akofuru obi ade ntaso ukutas kana ade didwade ekoso mam ama wonya mfa so ade na won ade nti na won na akofuru what's it de no ade to no na ne ba na laptop no ye no da ma me kan se bi njiro onye ready so obeye bibi se laptop na wo kan no obi na to ade ne de chair no ma me kan asem njiro so program laptop na se ja electricity enya bona ni ebe sei
no fan kwose sum ayin na sunsum no 2 sa laptop na o se asay no oba na iko school enyo bia na o school mo hiala obetimi use laptop de hian so be na dwin so be ko school no adan kola mo ta ko bia na use laptop ana no na sika na kuta no fa ye adwuma na bompa ye na jiwu hudi se de wo ka no bio o se ni kunu ne de no se o twa na eye diabetes na no wo and mama ka se mi cho diabetes ye yale bia obi biara o diabetes no se kwasi no matter what and the reading star mu no diabetes wo mu da ana an bibisa ne mutama radio utimi bubu eyeye na de omu ni kuro bubu ne nan na twa no ntu suru san kwasi hu no de ahye ne mu o jira mo de san fie du sia eyehu no na yinu su de uya enti entwawo na jafa de mti de oyi wasi oyi ubo hwe nso wasi oyi kura na ni nya nya mo de bitimi twa no enso wo de ya kanu ani na o diabetes san ka bewu lady twa wan ka egu maame ne mra onfa na ni mra fom na won tie ni yie so wanyana adwen a obadante saa asema ka cha ni nei wanti because tie o me koji obi ade me boka ba me disika kokoto a eyeyi a e chasa nsuo no kura no wo boa pese obefiri ade oboa sa yero ho na ka sa ye adwuma na mehira o because o ton aye to ade asa no ma de obenya mfaso na akogina papa bi ho se na mumusa se okomu deeper sa papa no ebi onkomu nsuo no me senso de me ho asem ache o Ghana konfo bi wo boda na no na mko e ho na Ghana konfo nti bebe be kasa fa cha Ghana konfo no mu ana kan sa asem no so hia niema no kwasi na make no so futi ase konfo bi a wono nya asuo bobo no konfo no ko mu ko yo konfo fufura wono e Ghana ni na me chose ma me ma example bi dia na me kan wasem 250 years no anybody call baby okoye no ka chen say eye wei ana e hamu se me ka se me ye ho ade a mo wa ka 350 million ba kofie ana se me ye de no chirechire na ma ne koye okoye ape no obo ka 5 million cedis won de wo mu because ontimi nya enti wo ka sika eso se de be ya wo so ontimi nya de be amma ana ma media to ni trim ana ehurahura no se de ya ka no ana ehurahura na be si ne se mi twitwa me nsamore ba me na more de mi twitwa na nyenje se more na bia mi ni ba bi so uye moto mkra blade to be chow ade asem madam odi hu aso mu se obetie ya asem na me pese ya ka kire o se obi dumo ma 10 cities 20 cities a yiro hu fa ya adwuma na sire nso de se mo na ne me ni bi obi na ado minti bua me na nya mi ye ensi mi ye na de ni timo de se nko a nko so nya ne boni bia ade asem na ma mi ken kwasi na ye bi da se so for cm da se ebusia ye dan ho abana monsuma bamu bi na ma be kama me asemi nti wo sisi apa ede nya opesa oton ne dia menye bia metumi ato dia na obetimato Galiasi chire ni biscuit ni gari ni asichire da bi se no na dwe hu se so onyere no hunya adwuma o pe bibi o de best start adwuma o pesca ya yempe be 50 to 20 man no fa start adwuma ho because galene ni ama ye de be yate ye mampa ne ahwede nyambe yenya 2000 kura de mawa betim de o de best start gari ni asichire gari ni asichire bun se ebefa okay abusuafo ya dan ho ye ba ye beto aso na ye maame mu Ajis Saturday, Mrs. Me when you pejom, na me fan ko Faith Homeopathic Clinic. Aha yo mfidie awdoa ye didi dwuma. Enti na aba ha wonka wo yade no. Ye wa fidie ahwe nipa no akwa aduasansia. Ne mom usisi no na a big problem pa ka wo tratra ho ko akira.
kɛbɛha wo mpɔmuden. Customer. Sister. Ade a wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo. Nia, mani o. Wani. Ɛna wo de te a. Sorry. Mama mfa nko Faith Homeopathic Clinic. Sister Ojidi. Shie. Tatashe. Wani sube yo tania kura to fam anadwo a wo befa. Faith Homeopathic Clinic. The last stop to your disease. Agis. Saturday. LIVESTREAM ya wani page omu na me fa nko Faith Homeopathic Clinic. Aha yo mfidie ahodo a yɛdidi dwuma. Enti na aba ha wonka wo yade no. Yo afidie ahwe nipa no akwa aduasa nsia. Ne mom usisi no na a big problem pa ka wo tratra ho kwa akira. Kebe ha wo mpomuden. Customer. Sister. Ade a wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo. Nia, mani o. Wani. Ɛna wo de te a. Sorry. Mama mfa nko Faith Homeopathic Clinic. Sister Ojidi. Shie. Tatashe. Wani sube yo tania kura to fam anadwo a wo befa. Faith Homeopathic Clinic. The last stop to your disease. Agis. So physical money and put me do rap just for me send jam within a minute in Sabakandria and then one half send. Yeah, Ebushiafo, we didn't did an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's how far also for baby. Yabasa, our rating so yeah. Our year A1 into a piano do tap send. That all says it can for tap. Yɛkɔhu de wɔkyerɛ amansan yɛkɔhu de wɔkyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie meyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap agyamu fua tap send in this street the tap de no ana ɛkɔ Tap and one na e piao so physical money and put me do rap just for me send jam within a minute in Sabakandria and then no mu bubuja etwitwa kora wote maame ne dim nika koya ampa jana ya bu kuko jana kakra gu ho uhunu bia ogina ho din no ti se obi so twitwa ana oti nka na ofa ho se ne oduru ho na boy bi na ho na obusa boy ne sa anawa hunu abaya bi o ha obubuja o se dabe mpache o dabe me hu bi o ha ende me yire se o ka mpache no to so a ande ya sana me yire sa ba fie no o fa phone frame wo fum na me dim nika ba na e de wuru akoko na sende ma hunu fi te sana me sa mpanyimfo so wo kuro me hia se mkobo mama ne so pie bontena no wamba de no nko no wakɔ wuro ma wɔn baa ne de me mfanto mo ho so ne mkɔbɔ me fie ro so ama ne ampa me fie ro so ma mo yakɔbɔ dawuro ende yimra ne mrante pie ana binom se motia binom se fa ye wuro mo ya hunu hwe ade aki yakɔ esada de frɛ police fo ma mo ba ye de o mbe ya bia ade aki ye san wuro mu ya hunu hwe ne yakɔ ye kis ende nante de spirit satam de manante ya bisi motia moko ye chase no wahiva awo ekutia so hwa police station wa wana yekoye case de ye bibia tende omudi to Facebook ra asa de ma cheese konwo Kiss FM Kiss FM konwo Kiss Radio aha omo ya announcement former station me former station ana sort agogo and o msa de ko hoko ya announcement nyina and e kine de mi kine abesi samre ye hu hwe nti no kire mba police report na mode atoso no nti asema ya papa yi kan no kretrudo se ne ba no ayira 20 years ne fie no onya mfie aduo no na uhunu nipa dua na ono odatia nte
nese wonyini ne fi wono police for no to ho na mo bia o mo to ho na mo bia abaya no na da so no abia for akra na yede na to so no so no a 20 years o SS2 ono kra o ye France design masa Thomas ya mana ya makwa kra na oba fie kra o masa o ha o sante ne nchansua de pam July mu no yirai 5th July abaya na yede na to so no ne Ghana police report ne nyina aka ho bi di adanse sa mpa akwara na yira 5th July nti July August September boso miensa ni munhu no yehu ma ye de mbe ye October mu ne we ho nti boso me 9 no ko 9 se boso mu we so na 5 na no be ka ho nti boso me 9 ana munhu yehu no na ediya na mayi afa ho sunsum famu because so ka say simotia na afa akoda sunsum fam de maye bia honam fam maye bia okay honam de ende wachini bia okay sunsum fam de na oye sunsum fam so de manante kekra so me hu hwe ko ba bia ye so woni pansan nde nanti amede nam na kwa ye si ni pansan nipa bi na ache no nipa o woni pansan nipa ho anya ande me hu nte ba sa no meme sa ba ikiri ya no boy na ye akola na yire ano wo fom ha me yire koto no anene na watwe pepepe mbeto no ene no anhume kasa no waka de ne mo hire mate dia me duru no ha me ti kasa na minu pe na me ti de to metrim wose mo nkwa kuta me mo ye vro fo akora me jem mo bewu na samsi ya mo de ko FM so nyina akwa 19 nyina na akosi san mi jino di na be simitri na musa mo se na yo so ha kura yete na sambe na ba ya de ko FM so mi hu bi ana me yese na me masam me bana sam na ba ya me de ko FM so na se wajina ho kasa sam we dia ande de o mo kan de no akola na yira wo ho no bi ni de ande metima ka se unim hu bi ande no no me fresa mulu ma mbo na mare se dia matini ana dano so akola na yira no so no sa boy no so na na wo fu mo ana se munu man se esa de ande men ko bo police fu amane ampa mituna mon ko bo mamane awo akutia so na panyin so ye se sa sam we so de se ba sa de ande dwara ne fiere no ko bo na amane ana se dwara memra ne yen ko agugu nkasa nkasa panyin no ho ko bo na amane dwara so ampa mituna ko no ho mame no ko agugu no ko bo panyin no mane ana panyin se mende men ko na on ba ba behwe no mahunu de ye na de me kan me wadanse wo na me se yanka pon se yanka no kore me ni adanse wo se mahunu se akola na wo no ho na mmom se akola na yira ya no wo fumo na ma sa tika se we firi nanum ho no enti na me de masusu se unim hu bi na me de nyese bia mahunu se akola na kuta no na police ni se o panyin na se yo nti me de mba ya no mo se me nko mo je mbibia se me nko omba ba omba frem ampa di ma fiada imbre no mo frem se o mo ba ampa ya sa no mo se me hwe se kwara na o ha na me hwe na me fu so wo ho ono mo se me mpa obi na mbo committee fo ma na ya na nipa ba ko be bo ame de police fo ba na ya ko chi no no ene be hwe tem didie wo yo so ho hwan idi watem sa boy no busia fo no o se tani aboa tani kwa sia mo ho kankan wo ba na yira de dadara fere wo ba be chimi nipa se me ba na nim ho bi ende man tundusu committee ni kura e ka hono kura no wo se wo resan kura onye committee biom tendidi o ma di no ho kura no afede de ba ka kura se kola no ye ho ya na se oni boy ne nsama ge se mutum firi kuro mo nyeta mo ma mentana ho enochi kura no akola na yira kura no kuro ma bebre se akola no bia me na me de na ko diskadro nante ame nante o munjinde de ya nsira so de ye tie mo pa se me se me ntie na mbo me wala se wo se akora ko bia e dan nsira me tie pa enonte me wala skura me fan yusu ai life bia ne ya be ma la tof me yantie titam yam toba trugumti ntie na me se dabe de ko durunu se police fo na be cheno police fo ne se ade ani adanse aya huhum mo famde o mo munya huhum mo jima o mo hwe ni so ana danse wu man no ko o mo so ni adanse me so me ni adanse
nti mu gusu ya hwie mu nti na no dwara no ana busuafu no ko ye no mo koma na be no bae obae kura de me sei kura de mani sei kura enhu te omo chenda be omo che no fiera nyimre ndomo che ne fiera nyimre ko meme na meme ko agugu ho ko twere manuma asam agugu ho ene abusuani bi anko ko siara abusuani bi anko dwara na busuafu no ko ye no mo koma na be abantie no wohwe ne din a ade we twetwe ni ya na wo obi a wo ye sakawa na wo ye sunsum nyuma bi bone de fise ye menti de metima kan fa ho kakra ne de se bam so o kasa obetima kasa Oscar sika de onibi wo ye de adwuma wo kura adwuma be no ni adwuma no se oni nam ho me hu adwuma wo ye se mi so sika me yetro oniska nti wo hwa obe ya wayire yi no se obi mpo na ache na obi akwa yesu awu ana woti ase ewu de nyame se anka no kora menti bi da omso akodi ni pansem oyesi ni pansam no ade na omuntimi nye e ma chance koro ni nyem eno de mabre ho mentimi na ewu de menti bi da so fise busu me be e kwa na ni menti so wu baby a wo ye wofu no na obi press ase bi wo dada mafu kura ne me no nyina ma ya chakura mi ama ya pran ya ma wo hina asan me no obi mpre mati se obi ayira wo betem ho pen kuroma me ko ho be 18 years ni menti bi da o fie motia ho me fie de motia ni ho baby a wo ye wofu no what is yes motia wo ho no mo menti bi da na me ko tana hokora na me ka 18 years ni me hu sa na me kura me nkwa me timi ko da hokora ma bo kura me a me timi ko da me TV ana nye ho so kura na okoyira ye no kuru no ma e fikiri ho na fikiri ho be te say hane overhead a wo ha ni pa fai me so itimi fie me fie na wo nwura na no kuru no nwura na no ho a koko bi da ho nye se ye nwura kura e koko ja no wo ko bubu no nye eja yakwaji ya home yasa ababio wo hwomre na akasema no maako be se ensia na abo enyumrei nonkron wiase mu nsem ne de esum na yene maame oba ya na etwetwe nkomoe osere maame kwaji ni frinsio bubu ho no mo ne maame ko abijan na nanamfo nyina wo no mo ware de no mo nyina wo no no nso ne maame ko bubu ho no kata gu kwensi so no tutu nsuo no mani anche ana funu boso ana yede wo no besi sabri ne papa kora wo hu ne da yede ne baaye eno ano no na bobo na di na chia taata no na brabom waka mu nsem nyina ama emfie du nsie nie ni kro wa no bubu no mawre ne blade twa no yakowe yese asichi yade omukom yesi nsuo no na ekun no de diabetes ne ye no ntimfie du nsie ne maame ne mawre kora no sabi on fast bleed enkan naida usuru so ko twa hwa na ono nso asio bubu afamokuno edio nipa gidie de okay yankwa homa no so na mo nso so yanje mu adwenche ni bi na yenni nkomo kakra na ni kwasare ebenya okay sina na ye bia ekura wa kande obeka winti ehun yase ebesa ko konfofoforo okura ebio yedasi yankwa homa no so 03220 83581 ubetimi abamu bi na wonsoso wode wadwenche ede aba amuzu pi heba mixture ewudwa so bomode ara mansa nkebu a ojonso a ojonso na ma sede sese ba ojonso so a ba mamu ya woya oba mu ya woya emu ka wo se dwi enye o also wo tenka boni bi ewo wase oba ma ho kurukuru bi abede da ho ayese de mampam wedie no oba ma ho nya akono kura ese de ho ehuruhura no bomode a nakope amuzu pi heba mesha nanom oba ho beto be ma so beto ope bi ato na ko amuzu pi Dr. Amuzu na so ye pharmacy ahodo nso e be wo benya bi tafun hia so Amuzu junction Dr. Amuzu number 0247 776743 0247 776743 woni Dr. Amuzu enkasa na oma unupa ibi enum ye kwa homa no so na kwasare 03220 83581 83582 83583
83584 yenkwa homa no so be fa cho me majo Lawasi ye wasini na atini na oho ye de nyame adum bla kwati na nso osoro hene na adum yeso ye ho ye na me ntie wai atene ase men kan timi na ban so won kan akoma ntun wati ase abedu shira fami kwa de on kan akoma ntun eta na chi se yi ota na chi se den se o man na ntwe ni ba ko na anwa no be man mienu say baba kwa zi ne hotan de ahun nan ka mo na ma te nya wa no ai me hwede ma ne ho nto na wa be fa ko hu se nya se wa wa re aya de wai ya dasi yo yankwe na osubremu me pa cho be wajo hello ye mama jo ye jo so wo me na ho ye me pa cho nya kwa bron ma bolu nko me ho ye pa abrodo ma o ka safre e ka safre de so asochi yentio oba no oboa nipa kwa wo ye sa de no oboa bobo e wana metie ti janble matna blele wala asochi kwa wo hele e ble ya ntio na se wo ka wo ma me a wo ma me no kwa wantimi aha no na wo na wo be ha wo de asibobo won tesa onti so nti won fa gira hin nko he kaza be na wo kanu nti man kasa ya me ha anyi ipacho yo mama oti anyi ipacho me watu ono so oti anyi nti de one ni nkomo na me hwe ba na asibobo yo ya le ate to yo apadisia yo nti na boba aho nti kompo ye bi ho on ba to ate o mate sa ese flamo yo eble ya na mma me wo mi na me wo bon mara okay ate flamo yo mato me da so wai oti yesi bubunye sa no ena djuma ma me so no ote ho bi o ma me kro of ko ye na de no wa ha no e de na wo no be ha nti nye ono a ene ma ye jiu ni nyina ye konfo na wote na ye ntega na ye tv ati bi nsam su ya na konfo bi adan a wo so bi ba no ho no ba be ya de na ese nti wache no wo je no nkoko 150 mako 150 mako nkoko 150 kosua crate 150 nyema nya 150 yes ewi ati bi nsam so o ji sa nyema na adai akọ poultry farm me pa cho me mo ajo a ya ga fa udiri ba bia kasafi chire nya akoni obonfa chance abrono ma nya akubi o mami ntio me ma me no me hunu se ahochire na ne hochire no na ama na yesa ye nyina ye kwaje ye bosumo me hokla bosumo nko so da me ma me na kwaye me so me fa ma gene nko so se le ko bunu me mu akọ hefe na kira kwan ma me hu problem dia so amenya ewo me ho se di efiri wo eti am sa ho kire nti no fa munya wonya mu akakra bu awe nyina obetu ogu adwendwene we nyina obetu ogu okay yo yeah that's yes yeah that's she sika fremo jo hiya ma adwendwene hello ye adum jani o goso goso boko Ponto. Yada okese na se mami ntiwe yada ma se ni adwuma fa mo ye tia mo amwo ho nyina am pesa kan se ehu na ahye mam ne so sa ma we bibi kure ni di o yifu ehu no flu ni mu a ya so bebo na ma wonya adwuma pa Yankopon kamo yo yada se yento aso udin ba bia kasafi hello majoy yes Mr. Uboti medum radio na mai na poku adake eja udum radio na ebe boa emi nu yo ya na mo ba na mo dum radio no that's eja poku mai ti o ka sa free me ka sa free se passer afeli ama bem na mi free yo yentio eja ani se ama ye na wo kanon ebi det mai no kure ebi sunti no kure because me abi jan hono sa sam hono makoso akofram your wife she
Chikim, Mua, Espopeti, insurance, insurance or canoe. A bit by an upgrade, but Confona or con 1 year, I have been a person. Okay. Oh, auntie, catch him say, on Kanakuma, and to him now. I want you to extra mamma, so. Auntie, Movena Moano. And I be away, dear, who say, and Mobbit may fin Tayaba. Fine. You. Yeah, that's Apocano, Famano. Apocano. Mammy Apocano. A dear Casa. Enzima. Apocano. Wajeso. And the minimitipa. I'm a chain in the many being printed or trem. What and that's you. We didn't have focus. Hello. Me patch your frost and I can say free. Me patch your face and because of the safety. Bassetia Boko. Yam Boko. It my into. My men are so American. And I make us when you're never share some of the Diana Hovetano. You Yate, yada sipi why? Yam fam back and come on, yam fancy ornament. No more can you naturally as a mammy. You through me, soon on your tree. Maybe I check frost and I can say free. I'm on Boafo. Brata, my dear, Major so. Me do a great junction. Start putting in our brow. Mammy tell me stop here, baby, will be Anna Coquana say. A German son so can be. Now, the mammy, no way me one. No way me one power, someone you know the other dime we are. Now, me the pass a confusion cannot quite say, Nana ye dear, and Kagana, Quebec enemy, papa. Because Nana ye be confubia. How was it dinner with me? None no question. Now, me and him no question, the confuyano or a downson. A downson because some means some more better kind of be a weapon and Tinisika with Chia. Any year you want some confess and then choose a dear and assembly year. The near feature no. Now what now if you do and so over bleed the mubu more. I'm not another. The more of Fusa, you know. If I was also the also was out the me bubu. I don't know what any of this is more money a man was a channel who has a demunia. And yet I require Akwasi Boafo media a cram make a chat one say I am what sending a wakano a slemo. On peka kramanona ejawo fanye but na ukura 3 years na wa wo ye wadwuma ekosoma o na kwa yo bi adwuma na ekosoma wa ye wo ankasa wo de na ade na yeyi ama wa we ne o ha ne say yango for Islam me da city brata yes ya da si papa asemo ye ba na fe ye nua baabu ase odi for baabi wasi Yesu amano warning nyame nkonkuru piepia no wo asem bi odi bre wiase enya asem ketwa edin enche bia mo beti na me ye bi so e wa ha na ye beti nsem ya so menche na mene no ebedi nkomo bema wo junso ni mu pai ebikam eyawo eni moja edi akira ana so physical money and put me do rap to say from me send jam in a minute in Sabakandia and then one tap send. Yeah, Ebusianfo, we didn't na Nakuma Pachrewa 1. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah. Oh, yeah, A1. So, pian road do tap send. That also says it for tap. You're going to do check a man, you're going to do check Gala for say. You are going to near this coffee and year. May and friend for the Lia, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap and one in a Piao.
physical money and pretty me do rap to say. For me, send Yama within a minute in Sabacandia and then one half cent. Yeah, Ebushianfo, we didn't did an Akuma Pachlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our A1 into pian road do tap send. That also is a for tap. Yɛbɔ de wo kyerɛ amansan yɛbɔ de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap agyamu fuwa tap send in this street na tap de no ana ɛkɔ Tap here. Emuro mu jakura no okobipu. Oba no mpra da yamse anka no kore. Mi hu ana mi ngindi. Ade ntina anyini 20 years. Aw ko school. Ma hu bi se me man nyo no nkwa no oba na de akwala ne sitie no. Ye bro no so kura no ka kura. Obi ase o mu hu se akwala we kura no. So be nante bontene ne mmema na mma. Mo hwe ne ntade ye mu a. Atade bo mu a enim also be atade do to be pie. Ni neme nyina wo fie. Ne mpaboa ne bibia. Ono no phone ko a okuta kura ye ba phone ne da fie dadan. Wa fa phone na mpie. Sika so de ko bubuja ye ko so jana da ho sika na na ho besin ne yehu ba bia sika na so afa. De o de kichiri jana so besin ne yehu. Obubuja na guo. Jana gu ho kakra ne nyina jana da so gu. Ensuo bi wom honom. Ensuo de ye da ensuo no otwa ensuo no kakra bi. Ensuo ni ensuo so. Ensuo no kwa. Ebetima fa nipa. Ensuo de nyamese anka na kora ensuo no meka na nyese bia metwa no mpo ensuo na nye ensuo kese e fa. Da ensuo nim kora gese ensuo to a na twifam. Ensuo nto de a bidim. Mo hwehwe oba bi ensuo bibia tade bi ta fuo na chi oba bi. Ho de kokoo no me na meti kokoo no omo kora ne sesa. Kokoo no mi fiura. Papa na o mama sa ase amasida no ono no kokoo kuroma busia 3 kokoo me na meti kokoo no. Amana bia nso na ofu no. Ni ho. Me gya kokoo no kura be 2 years ni. Eso ho a kokoo na no ho a no mama mprod na amasida na tim. Wa osi onim pena e bia be ka se mfia duonu de. Pena de. Anya hwe kubia bia won pena bi. So me kura me dim ma se mbe ku ana mbe ko ba bi beba na kola ni ho ne yesi wa pie bontana kura hu bi ye ni ho kura obeba no dadam no atum. So when onko na masa ho nkosia de pam bia na ye kwosiada na memene de a nyini se enen kwada yensa wo mtio me akachi ne de bremo na ye maame bi ofie ha na ansa na no maame nkoda na ye bi wona ye ne no enwie maame na mentie de na be katwato na say ye nua bai onye den maame say the abane say edan pacho ya no aba wanim kakra ye hu bi ani ade a say oba na mabo na ye firi wa man na afi ni sika sem no say na ye be sa de na ba de adomfo bedom no yesu ape bi aka ho de aman dem say bebo because nyama na ekeka ko de ano since unya kasa kakra say na obitum de adwuma ntumi hye mo da bi da bu hwe ase na obitum de hye adwuma ase kakra say tomatoes galia si chiri biscuit no dia mo baby I want kente fo na ya nwi kente no omo to baby o wono ti bia niam ayekodo no omo nwi kente wo ho nti e wo hefa adas nti dangomasi and school for college no to mo tota agari no ne asichiri no and biscuit ne tomatoes so ne na ne your friend say nkati ya chie no na kibo ne hwan yo so ye nekino ho kakura nso biasa okay ye mompa ne hwede nyame beye nyame ka obi akoma abeti enka okay ye da se why nti so ya de na number ma nti se de aka ne se uhunu yifuru mu na kona na ye bi ho ne ye hwe se den na ekoso se ye nsuo na ne ye bi behwe e de amount se bibi na enkoyo ba bia eno so oni ma bebre ho no obetim de ama wo obesi akade bebre ho no obetim de eka ho a saa ne mani nyina me gidi se ebe firi ho akọ se ebe ye bi nso na ye hawo a eno so ye behwe na ebe kire minka se be yi na wo be yi o mpacho minka se wo be yi
Osi be bi na ha. Be ye bi na ha wo amenka so wo be ye misro. Yo. Obetima sorry. Na fe ye de akachi e de aba. Na na bi ma memra wo na fe ye nto aso. Ochena e me menda ene kwesi ada. Adumbi ma ye kwan ya. Kaza na. Adumbi be ye kwan ya. Omo bra sama kasa afi nsuo no ma gi bia ba. Wo ba ye ready de abo me ama ese asa ma twa ska kakra wo ho eye fola water na mkotor. Ebu a wokoto a eye green ebi a wodugu mu ana wase no. Nti obi aye bi de wo plastic we no na ye papa. Nti se nipa na eba no oba no ya gallon no 3 million no ato na ade. Okay. Do pe bia oba ye de be man. Okay. Sembra so aye ready. Na me nya kwanton. Yes of bro busumi ni sumi nya kwanton. Nya kwanton. Ya fe bibra me ngari. Na samra no so no ne board enhe danye de bia na. Omo mo ko twetwa nwia ne ba no so discan ne ade. Adubra na no. Yen na mo dia yes asem na no. Dware a. Bia wa bi wo ko da so bi ne me abeta. Ni nyina. Ni wo dwale aneko. Nsuo so titiri. Haban ni ndua no. Wo ye kra wo ko dwom a ono de bia pepa wo ko adwuma mu wo pe kra bubi obi sunsun boni bi kra na so abetra wo de pete wa no afiri. Obi dwane. Eye won so me ba me nto ade. But wo ba ene ma besesa. Na my number is 0243. Na your be number is 0243 13 45 35. My WhatsApp number is 055 76 67 510. So be about momentum near Vientem. Hey, what a cross on the with me back. And where you be friend, there's anything I am in a boy. You be friend, you ever been count. The Pabonic phobia will to say, I fear no here. Na me chest say ya mo fa adu die wo ba no anya kotokra bibia bi wo ho no anso ayu sika be ma ne ma ne nyina na do ho agya afeso boni bi anto ne ma koyi ano abeda ase okay on say dem ba me mpeka sa bebre it wo bibi ha wo ne bra obo ani sika sam ano odin bra don for bro obo so ba onya djuma osra na bo ame de meet benye no nya djuma omo akwan be so so ase awa yentu sika dro wo ho dabi nso no wo ba da no no wadwuma wo ye no abehjem no anya wo sika koso afi na na me de sika na sa bidman na koso ese na menya na koso ni akuya nim na ne ma ye de ana me Facebook no wo bona na ya bi na bia ma wo bia ankoto touch no no hwe bi wo tiensem TikTok bia na ya bi na dam na ewi asena na ese ni pesro nipa onyame de o de abode ne maaye nkwa maaye nanso ahunu ho hwa utibi hwe ase ebrade no no wode obi apade ama no but ahunu wane ma so hwa ada ese asu abia betimi ko da lord kom se kan fa me so ebe ku eti je woni ma be ye na da bi da ti bi ne ma boni bi ameto me si why wo abayifo na afia so na akwa bi o so kanyam sam wo me ho onu obi akwa asaman na ho no beba kutia ana say papa fa so le me fitire na mnya kwa na me na o say ameka aso ada so we nyina onu obi akoku afomu o eno de abijira wo fitire o ya me babu samo awrade me kwa akokwa ya wo fa mu a wo de sika pan ya ho no de agira no papa so wana me na o say ameka aso ada enti sa enti bo mi ahye ne ma ni ye na ya mra na awa maye ya wan hwe abrabo so ya obetime aguntem me da tiefo nyina ase tiefo so da ase na na ya bi no no the number no bio e 024 yo the person obi be dibie na obedi adansi semina na nsuo no na number no ye 0243 134535 0243 134535 na wone nana ya bi etimi atwetwe enkomo na obeji woso okay nate me da CP ho na ya bi no 0243 1345 35 0243 1345 35 Alaska Star Enterprise wasi bomodia na se opese wo dem yensiesie ho ma wo dem enye fe na wo fie ho entwa bright na manfo njiu ni say yes wo ye guy obi awura ha o sampa wo dem ye kama Alaska Star Enterprise blind curtains wallpapers and na say eco panels
empa ene de se mpa so efie ne de enema edi siesie mu nyina no Alaska Star Enterprise ane ye kamfo de amawo say ye artificial grass pea foam ni nyina wo na so ye kuma se woni Prudential Plaza ne di hwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan no mu ana say we be frɛ no 0200 281080 0200 281080 na ne no akasa we dey them company limited wo mo na di efie bites edi aba afia bites broni kura no was afia bites obenno mama wan kasa bo say yes ensane ye kama fie de ya ye ne fie je friend ti say eduade bia ye ka say fie eduane de winya o fie de you say friend fie nsa fie bites de winya o fie de pa wono ma ye kama we dey them company limited so no ma beti we dey them bia we dey them we dey them utimi di din so usisi so yin free mama bia free mu na nyama akora o nya mfie du nwotwe ana so obi o makora no fo o mo number 0202 48 53 500 0202 48 number mo to the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 0202 48 53 500 ya no any woman number pabinum now be say yes if you be test kama eno mami da gomba ana akofa the hair diabetes ointment ediaba the hair that ointment and say obi ntra ho mankase me kon machi mikotodwe ade abobensa na me ahono mintumi nya na hwe da bi kopa the hair that ointment na wonsaka o de baby ahono no baby e bo ho no baby ade no ko awo no fasrasra ho akwara ne ntimi na fa bi sira no obeda hati the hair that heba ointment mami da gomba dro a ode aba eye papa bia je atum se eye dro nkwara ede sira panyifo sira utiyo ya fa bi sira mami da gomba na du papa wo yenti ni din na kata ni nyina so na dro e friend the hair that ointment the hair that heba ointment ona okona ka mami da gomba dro na ye yidi amaw edro wu pebiata ukọ fedimen se ba kewu ana se de ni heba ana sesame nko kejiti ho nyina ebusu pharmacy ni drugstore bia no ko abenya bia to 0242 712113 0242 712113 na one no atwetwe nkomo mame nkomi ni abai hoy na fe medika ka kira mo se ene yewo odifo baabi wa nyame ede nsem bia soma no ewiase nyina mo matie no momre mumatie no ono a wotia mami akwaba na what to say ese odu avem na ekofo mu ovem na ekofo se de na hodin wo mu no ese bafo mu ana memfro evangelist ana odifo ba na evangelist ni na eka na odipa de say facho ye frame nyamiche edi nyamiche difo nyamiche ana access of maami nyamiche no ufri na bai mi o takrade na me bai na mbese kwa atwa ko bom pai o kwa atwa nti atwa na me wa me bom pai ansa na nyame edi na sem dia asuma me a dia to anya mfie sei me nya mfie 40 years edi anai o ware bacha ma ware na bibi kakrenti ojai akunko ha na mojai mojai inu di fo ba na ojai awade a check ran sana nyanko na nyame mfa den san kan wo nya fa ni sata ni ne yanka unyai o ne yanka o kunkura atu power sunkura na atu ka betena ho sa se nyame aka na tu o twa amene kura betena ho se ni ntine nyame ama na amasa ti so be wa biana ye bo nyame mpai okay yo odifo ba ade na nyame ade asoma wo yo ndasim de tiefoni na ase tiefo da ase mi da nyame ase nso se ode mi aba efide kase ewe so okay
nshranka nyankopon afenso meda ase se wa ma me kwan a me so metimi aba afidie kese nyame nhyira opa de nyame de asoma me ne de se me famra o my Ghana ni na se aya meka se asori bi wo ho no ma odika yi kire wo atwea ho no mu ana se takrade no odika yi kire wo ansa na wo besi akọ wodi nkan yi atwere mi wo takrade ina ho no mu no ende ma fa nko TV so emo me di preach wo stations ina mi ko bo fan say stations na me preach wo sa asem no na me ba atwea no na wasa asa repeat say me san ko fa ma atiefo na o kire me sofu bi nso a me fen koma no nti osisisi ana osifa saa asem na ko ka kire no nka kire no saa sofo no saa sofo sende ono de o moni de wa ha o wonde o ko no ha no akoka na asem a kire no se nyame se aidie na fe tiefo ni na so meka se mine ni na anti se saa Ghana de wum ipa chose Ghana de wum o mine na Ghana ni na aka okay nti atwea wanya ukotena ho di mfie sei atwea me ko me cheye me ko di bi e ko 2 years kra na bom pae tu ko na ko rasta natural na nyanansi na ma enye rasta na e de nenye no gu ko ja ana mi ana mabonisa na enye rasta so bonisa rasta ana mi ana me chinchime jaze mabonisa rasta de ko fa so banana wo yi so chinchim na ebopo so chinchim na abopo metimi yesani sa to betima sane nti to ye rasta no kwa mi nye rasta natural na mi amabonisa na rasta de natural na de ntimi nkotwe mfanye rasta natural na de ba we de nye rasta me ba be ye bi ntina mabo me de mpeti nwini nyini metimi yesani me mbe me de no rasta ntina mabo mpeti nwini nyini ntem na mabo metimi nya ne ntem we de mi ana maye ni saade egusu ba metimi yesani ya okay case number 1 edisa mo edikan ni nyame se den mi pacho de nyame aka kire mi se mi famra o my Ghana ni na se no ada na agbo mpa ya na nyame ka kire mi pacho na nyese mfan se da yesum na nyame da na di kire mi mfan se nyese oda na di kire mi se asem se na me meka fabra mi famra se o my Ghana titre o my Ghana yes ade no se obi ti se asori bi wo ho no mu a na ye obi wu a no mo de ni wura asori dem ye de ni pafunu kwa asori dem pafunu kwa asori dem no eno na trade ampo nyame se saa ade no ompe nyame se ompe funu de kwa asori dem asori funu ye de kwa asori dem aye koye ofu summan en se asori dem ye nhyiemu ti se nyame honhom wo ho na asori bi wo nso krampo na aye abofo na ye adwuma kese e wo ho nti ye di efunu no di wura asori dem no aye sa na ebre omase na nyame ka kire mi se omo ti sa asori dem no ebi wo ho no ma mfa nse mentimi abo asori bi din kra o hade na sende nya asori bebre ye Roman fo ye pravi ye Methodist onu nyina ye asori na na ende ni nyina ye omo di fu kwa asori dem no enu nti na nyame se me mfa mra o manga so ka kire wo mo se asori se mo mfa funu kwa asori dem mo mfa funu kwa asori dem egu nyame hu fi sa chese abofo ye adwuma wo ho no ayesa na ebre o mase omo hu mase na afenso nipa na ewo asori dem ho ni na no esa omo honhom brase I said ti asewu obi sa se ukofunu ho a ukofunu ho a emfa meka se nyame tumi a eyese odi ye adwuma wo asori dem no entimi enye adwuma sa ena mikra tema ye nanom se kra de setiti nyina nanom kra na omu se ye ukofunu kra mpo ansa no mbe free esieye aba kwantifu bo se no mde nsuo e de esi kwanti ye de egum nti uduru hon ma na wafa na ahoro nsa ho ansa na wa be fie kra nti ayese ye chiwade a meka se nyankopon ompe saa ade na ye agia tum no asori nsori bi agia tum amoye no a ye chiwade kese ye chiwade kese esa nso na ahohom chese ahohom papa
ese ye adwuma no ntimi nye adwuma yi sa ntimi nye adwuma yi to omunjai nti omunjai kra omuntwem omuda so de kwa de ne besi omuda so de kwa onse sisi na ama na ewu adoso sa na obu ho no ma ne honhom kra esua ti aso dem ne efunu ni weyi efunu so ho no ebu ho no ma ne honhom so bia na wakochima efunu no ho na wako efie no bia yare kakra bi bebo no bonse na ono so kra mpo no ne honhom ekodada nti bonse na ono kra afemu nti sade ne nti ama na ohwe matters for ni we na bonse omu sie funu pa so mudi mani beto ahwa ndia menya hunu ne sade me nkobi ntimi nti sade ne de emfa nyame honhom Kenya nipa no ntimi emfa emma nti mo amudu funu kwa sori da em yesi nyame so mpe de tosu mienu enu so ni miangasa magistrate se ebu amemi sofu mami anase difo wo asori mini asori nti wo ni namta aya mekanya mesem wo ebi aka mu anase station ina afi nso nyame de adom mi se ayaresa ebi amekọ hospital na makobo mpaya ma ayarefo na nyame se ne nyame de adom mi no yare no se bi ayare no te se krampo ne bia o de minsa ka nko ade a nyame na nkase timi ye ho adwuma yare be sa na otimi bo mpaya ma no ko yare bia na sibu ha me ma ba akusisi a se me de minsa to so no bon se nyankopon na nkasa no ono na ye na adwuma nti se me de minsa ka ne de awurade na abefa so bon se nkakra bon se na yare ni na efiri bia ne efra betima bompaya ma ne ni ati bompaya ma ni fraefo bia ni ati abu obompa me bia ni ati pe ebi obi wo honom a ti se ne ni so ye ni kusukusu enso no na bia obedi adanse se obi bompaya ma ni si ade eye kakra na waka kire na de ni de efra kora na de Yesu tibi no me mensa to so anase me bompa egusu a nya atwanse no ma na bia ebete ho na de nti bi okufi abete bia kakra na okufi na sto na antie nyame ye antie anya wo nyame na ama na antie nyame enti mi stress obi wo honom a oyare wade sre de ni obi wo honom a bia wate asori na opo obi ni na ye adwuma me de minyante asori ansa isi o peso ko ya soro upu bi asori na obi na ko ya sori mini na ko ya sori obi on mo betimi esi asori de na so opu obi ada no na se obi ayewi na ti o bible mo bible quotation be pa na odi for bible de o bible quotation de o bebre ameka se yetimi di gina so di bom me quotation ye me de am de mitimi gina so ebom pae pa ni se 190 ye didi ewu no ye fe ni ewu na de hia ede 110 190 enu ye sam sam say sam na make sam 190 enu so sam 190 190 ina sam 109 eno so yetimi de bomb pai edi asem na sam 190 no no de meka se mi nye yi kakra na me nipa mi ade a pa yo de pa o wi ase na wa o ntimi nyima mi kure ni se bible no mi ni makenkan papa mi abofu na ni mi ye adwuma nti di asem na ya wugina so bible no ma o de bomb pai no tibia sam 190 no di asem no sam 109 no de no okay no meka se ti se agudi akụ ede na wo sam 109 no asembe na wo asembe on de mrs no se udi ti se wo face program na mbe so ka bi kirem de na wo ho like bete mi hu asema wo ta quotation ho no sam 109 ni akenka de mi hye de enye ti na we de no se ho no pese utimi gina so na hwese de bompa ye wo be de no wanya asema wo ho da gina so me tolebu a quotation se base ya ebu on mu anya me de emame se bia sam 109 say na me kai o kan so o kam asem kire on kam on me bo yan kan emame se bia ya kan amame but me
ti mi say asem na me bo ho mpaye no no ama na me bie sa me bie a bo se na no ankasa ebie say ti say de me bie bible na de me de mi hia no me bie no ti say eno quotation be bible da ho obeda no hu say quotation bie unu makenkan me bie ya mpaye na me bie nti asem a wo ho no eye no a mame so bia wo preach de sebe odi for bad untimi nka se quotation ese mam quotation ba akokra wo untimi mam quotation ba akum na me ka se me de man ko school untimi mam quotation ba metimi ade ama mam ba ko me de ma me nka we me mam quotation ba ko ama me ayenko me de be ma me preaching no ebu ho no ma me da yesum na erade ti se ne etetefo no me de anya me de ama me se ne Moses nyame suman se bia ekro we su kekase sa na me ode mami se bia ti se obeka chem se okọ station han mu ana se station bia car station han mu akọ nyame asem ho asem no ode mami ya ka chrem se kọ ne keka nti ebu onu ko onye quotation bia se de asuma me no ana me keka o de onye quotation ni asem onka quotation ba kokora enfan support to wasem no o mi de na me ka se mi de me abofo na ni me adwuma nti no o ni abofo no me ni abofo na ni me adwuma omo suma me nti de omo be suma abofo be no o se ye abofo be na nam enje Michael ho enje Gabriel Michael we huna mani o oni Gabriel de bia no na monim no o se omo ya abofo mo ho odin a omo no pe na nom nam oh yeah abofo bebre na me yenu pe na oni mo mudi Michael na Gabriel na hwan bio omo na mni titre we ya na mni omo timini omo na o Bible ma ye kama oti to omo na ohu omo tu hu omo ohu abofo omo da omo ho edi kirem omo ti sai abofo beda ne ho edi kirem ya beda ne ho edi ti se nipa ti se sofo no aka kire so be me ni Gabriel on kan kire so ntu ye de na hu so no ye Michael na no ye Gabriel o se empire bomu no ti se wa be feel se Michael na ba hai mam omo da omo ho edi okay me quotation we nya wie aba hai di osofo ba pa di wa mam quotation ayenko eso ti mam quotation nti mam quotation ba ko ne yenko wa ba ka ho asem okay John 3:16 nyame asem sise de Nyankopon do wiase no de ne ba wo no kromae eno maka ba ko ama ne boa ana de ahimpo je ahimbi mamba ko etima ma ba ko ntu so ba ko ka ho nanke ekọ yanim oh me quotations in there me unsa me na me ka se me ntimi enkan Bible ba nya I met me no we preach ya se obi wo ho no tie me preaching ya ebi obeka se bia mayi makan quotation ina me dia ma quotation de untimi nyi ma me mame ba ko kra nka ba mba ko nanke dia wum nanke yeko esa matifo no tie wo kodwe ko Royal Enterprise wono ana dura friend say kurasi doctor isan say we kurasi ni yankasa ne kasa nyina onu ni hia na kasa akoe onse ye ko school no unu school for bia mo kasa na bu beba akwa akoe de nanu mafu akoe de kurasi ni o sa na kodwo reko otie unu ni hia ne kasa nyina ye kurasi fo kasa ye ya no tunu bum no de ato sa na duro nsutie eduro na no hye kurasi ni doctor ntuo ni maduro no haban no wonim no ana waye duro e friend say reko heba mixture no de aba wa blood pressure low pressure ana say high pressure pressure na bebo high pressure low pressure ni nyina mo no mbenya ne level kama opa wo o menses maye oba bi okwafichia ese sebo ya abortion be 3 days obia betene nka no wotiem kwi da bi usisi ya masanka bi afei edro no tie so pebiata na akọ promise eba Fredman seba chaos sack pharmacy patasi blockhouse ana afei pure leaf eba wabu akwa joso wone government hospital di hwe animu ana top amazing tafo methodist building nimu obo at time fm ana afei tech fm so kwa benye bi
Bema Pentecost, thank you Jesus building them ana Kojo Reko Royal Enterprise ewo. Frere Kojo Krasini doctor ewo 0244 470067 0244 470067 na one no akasa. We ye club beer so de eno ne club efri sa berekoi abono nkron me pon ya kwan bia so na jibi na chicha bi na nonum bi ensakama bia die eno ene club etina memende ayi bia ase bia be yi adwuma wo honom Kojak farmer for na di Kojak Procode aba omo se ye de na e kama ampa mo de na e papa nso ampa Procode obi aka Procode na Kojak Procode ana ye ka ho asem utio ya hwenu so nsuo ana se awate agu so uhia Kojak Procode onomu a enche na ho ato enu achi ensoso omo de Kojak Charcoal toothpaste na dia babroni ebe fa ne ko fa ba ko bi de bre de twiasia ana umayija bidie ene body titiri ewusu afere boni na akoya afere wotete bidie na na ye de twiese na papa na waye ne style bi no de nkura kakra bi no de frɛ wa nya bidie ni ye ana Kojak for de omote no netia ana oma chim bidie na nkasa na omode ayem ti awomu deep na de choose ya osisi 50 den onum hwehwem afere Kojak regular fluoride toothpaste nso ka ho bi eno so be pai fita fe o kasa wonu hwehwem Kojak P ne F sensitive toothpaste ne de watwutwu si na wie na nsuo na de egu onum no kuchu no apiegu afida ade be chi wonum hwehwem Kojak Farmer o kai shi drug lane ubenya bi ato Kumasi Central Market ensusu ubenya bi ato ana be 0244 559597 0244 559597 na anu makasa Jojo vodka mix Jojo de eno boys share ya ne girls share Jojo vodka mix eno na yenom ensa ukọ ba bi ne bi no amanfo di o mata munye guy kura Jojo vodka mix muni biwa kona ko pebi na kahwe no wa kahwe mpo abo Jojo ensa ankasa nti ya pebi na nonnom open dodo atua na wa 0553959654 na mpanyifo atwetwe eho enkommo na mamenka o se Lagilite deodorant spray no ho e ma ho mmon idware no pa na de bia fa motom na de bia fa na afi de splash ni bia gu hu ma hunya hwam ma hunya tenkapa ura obu afisi anu agya o sente gu ma ne nya papa ma ne nya sente a eye bone na hu hihihih da bi Lagilite deodorant spray ana ye kan fama wo e ma yusu ma man su yusu ma de storm roundward ana legend ana ma de any obsession instant crash ana mademoiselle so oba no krutifie na muniska mbeto obi ade a na mato baako your friend temptation obi atumi yusu bi hu ahwehwehwem ma hu nyi tutuntutu na na besie hu tutu enye food and drugs board agi edi atum inti uko Nivea Cosmetics ebi ho Zero Cosmetics Steven Body Cosmetics China Mall ensuso ebi ho baby ahye de uko awunya bi ne ise uko de wo hai yidie no hensan ho de uko a obenya bi ato na se open dodo a na akọ Prudential Plaza hwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan wa mu ana ba 0240 152204 0240 152204 tie SCC fuada woma ana se woma ba ama saa kan kwanhia you say bass no SCC fu actually difference woma mo bia we say yes ampa the difference is clear nti say omafo question wo mo si obia ya no moto omfo yesrem ya mo nsu SCC fu no mo si enti wo mo nka onso mo kan hwe ase da bia mo de na mo hwie manfo gu nti ama da bi ipa chaw SCC bra ne mfa ku drasum dwemu mpewu a Kumasi takrade Kumasi afei Kumasi tamale enkran to Kumasi to Accra ni nyina SCC4 wo madaroma amodo ko edwaba wasi terminal kama
I'll do one more to say yes. All my mini business say ye born home by the work could drew. I don't have free bread the many pack crockery nipper. Now no me full ya you drew Linda do honomo. No mojina. Omujina ye na passengers EBC konunum be didi ye no mbafukano. I'm guide driver and better mako. Driver no buy no asaba benantimu abehwe so bia betenasia na isan say yes mribi obi omoko jonso aba say omotwen na ba ko mai say ye kwe no de kire baby na koma akoka no ho ntumi nti omo hwe say bia afo na ne enja ne ho no mo SCC se mmra ne emfam nko wakontu konkron yemfa ansamra kuma se omo asafo labor runabout no eye total filling station nachi ana omo ewo ana so person buku omo na pay ticket e de to a no afre 0244 412 016 0244 412 016 na no makasa loss in further Roma what the delayman bitters e de aba unya bia enu hwa moda delayman bitters nimbi na be feel yankasa na be mamu a wo say yes why be ma pese wodidi e wo mpam na say didi o wano edidi feelings na osisi ni adwuma yie na oba no kasa yes ma me didi feel na ni chi e wo mpam oba de mpam agudi wa mena ni anye obeja wako party da bro safa ni siso oba be dam papa dem men dada o ma pedi le kuye ma pepe no ti wuto na ayo ho akwadwira wo mpamu a odifo ba kura na ti na wa anwimu amano a ne bubufu o hye nkom crazy sisi na dwumu nyina ye ne ye ntana nso ne oba ne o ma ne feelinti ntokwa by heart no no woko me pa chow pedile man bites ata babia anaba 0248 619999 0248 619999 na onu omu atwetwe enkommo mini aba odifo sisi ma me quotation na yenko eno a me so atana je ma bre amu atana sia for quotation ma me ade ba kwa meka ne se me manko school na meka ntu ma quotation ye kenkan nyina ntu mfa bi ntu tirim me de bi telephone number okay me phone kra o telephone number de okay ba cha meka na quotation ba ko ni miankasa no nanse no o de wu ya quotation bia o de mate because se oba ma sorry kra me na meva se sisi oba ma sorry me ye exams ana me so wahwe se me so maami ya me asem tinimu waben ni ade na me so maami quotation ba ko na ye fa hwe akira want me maami quotation o so pa sorry akoda no ana o de di se di yi no nko na o ye ho adwuma me de se nyame de odi amam ni se otimi da nyoma di kire me eno a ena quotation ka ho na bi nka otrim ena me so se nyame asem no nyame asem nyame asem no ti de na hye wasem no mu yeduru nyame asem na hye asem de we obeka kire me no eno na me so me de beko to nka quotation bia mikase mejina ka mu a mikase me preach nyame honhom na de me ye adwuma ensem ne de obi atimi ka bio ende ense ya brabo mu nsem ana wate yesu ni adofo ja mpratwe ja abortion ana obade ana waibo onkata ho asie na sei ana bema memoti bema menhya asema ade bema menhya obade ema enemu na motukuzukuzu no ahyehye trouser woto atade asita eno ana de mkeka eno de obi abetime preach bi te preach bi atimi preach bi na ade ba kun se mi eniso ade hunu de nyankopon ode ache mi okay obae de na wo fa me yenko bi fam na nyamen kan hwe fa me si ade nyamen kan hwe fa oh ndabe why me nyamen kan hwe se oka be ka kire me me ka kire ina me kra emu a che se me wo atwea no meka se oman ga na ya ye wo mi mpenimfo bi wo hono mu a nyame ama na maye omamma nyame ama kwan na waye omo ho adwuma omo kra meni omo nhia da obo mpae ma omo me bo mpae nyame da ne ho adi kire ebi a accident nti se nyame de asem bi asoma se koka kire sofo bi enu makaka kire wakoka kire ndada ana wose dey wadi atu wose de America na ye no ano makaka kire ndada okay Ozofo Samuel Asante
Hey, udifo ni o. Osi nyamesi ifuna na omudu kwa so nde. Ho de me ne ya adwene mu quotation na ho de wonti for man ne. Ezekiel chapter 9 verse 7. Safra Onyankopon kaseti ya ifunda kana se funa ye de ekọ asore dem. Ezekiel chapter 9 verse Ezekiel chapter 9 verse number 7. Nyame ekasa etia ewo sa ade no ho. And another tester Nyame ekasa tia wo ho so ye Numbers chapter 19, we can free verse 11 to 13. Okay. Even no crowd, the Nyame, Ezekiel, then the Nyame catch or mine say because of so must say not solifi, or say they have defiled the temple into Yunkum, in fact, a solid damn dear Yamfafun Enkoho. In the New Testament, Jesus can have some more. John chapter 2, or say me nipa asol dino. Into no the book of Revelation, so or kasa asem. So therefore, as for a funa yedekwa son them there, and yet then over Numbers chapter 19 now. Nyame share Israel for and as all mine says so be kafuna onware nansa. Unjra no nansa. And announce na so wanya sa yenyi free kronim because odi ne ho ko ba bi o mo sensuo no a wa sensuo no awusa de tie enti kosi efunu asem kra de eye bebre na o bible even kosi efunu a enya ufunu kra ne nkohwe emfo oni se nkohwe eno da nchen so a okohwe so na o de wano ka ho asem a there is a curse to you aso da ya yenka ho asem funu ni funu anya fe kra anya fe yede da no basa eno de nyame echi sa niema no because the enti amanyame chi cry simple ne say yanhwe se ofie kraman bi ewu upeja kraman no koto ba bi a okotutu fuma na akoto twede bola aba ya wo hye wonsa in the way about the nipa na wo no the physically aspect no yare a obenyinya ne niema bebre enu nti no nyame sometimes on nyame kasa asem we a he talks about one our health, two spiritual growth nyini ene ye nipa dua no sade o say dey ye no na mesre nua ba no me da bia me kama sam se nyame fro obi na meni ho nyame ofre no no meni no wona o se nyame afre no nche yo no na asem ene nyame asem but nyame ntimi mfro wa metima ma nipa bia omo trust mu na omu nim de but nyame de ne nsa ka o ma read and write one example I'm the man cry Peter Peter no ntimi njro enso o kan niema obeye niema bebre Peter de no ba no wan fa Bible preach and I also cry the moment time cry and because you idea we say the workers are bofo no se bofo bi afa wa kire wade but the person me kona asem nim one of nyame afre no so nyame afre na ma me mfansia na onhwe ekwan obefa so ayeden ane ni nyame na ayeden akasa isan say nyame doso ye wo demigods en nyame nketo bebre enti bi betimi afrew na wasi nyame na afrew okay that's one time that be ameka say obi ani asaso ese so betimi aka kire me say onyankopon obo so na asaso hunida even Moses enye nyame na ne kasai I'm telling you enye nyame na ne kasai ye wo nyame ahodo enti minim nyame ko a waye de ben wafre no oba Joshua nyame sa on se la metro no so eno de eni nyame na afre no ntino okay ye mre no ko ye da se papa so for some asante ana outing nka ye nua ba no wose mu amudi funu kwa sore dem nyame se munjai na ompe se mudi funu be kwa sore dem na eno achi ni quotation de wantima am quotation no quotation ba kokora odifo ba ntima ma me ba akompo ana eni so ade hunu na quotation no tunzum kasi ya me jeni eni so ade hunu Peter say na kasi wan ko school na nyame de ne yeduma bibiri ene de bibiri mana ayaresa to me otimi mana ebubu ayi mati sa kwa ni bi no nyame mati me bezem bia so nam no me no yo nyame bia bi nam no waye so me nyodi me nyasi da ma wa ayaresa no mbeba obi e rade afa me so a minimum mo
Sempa na aboma omu nim so umpa ebo na do madrusa na me nkoto fo no so fo ye bre na so na me fa ma na fo emre kakra bi na aka de meka kire nipa bia se ahobambo hia mesra o tie me da bia da meka wa sam radio yi so se bo ho ban ye sha se afiwe mu na me sha se ka se afiwe mu eye nsem bebre me kan se accident hot a lot it just share wo basabasa me tron na won be me no me sende ma wo mu mesro bon ho ban tieni bon ho ban obi biara wo tie me enumre bon ho ban ye won niam bebra ye de abadwa so a ye de boy ho ban de opa obedi opa obedware opa de beto nsa mesro bo modern sa me de number ni tudwa obefre me na ye ma obi ahobambo ehia tieni ahobambo hia even nyankopon mra no ni Israel for enam esre no so no kra no o kyerɛ mo niema bia o mfa mo ho ban enti mesrɛ bon ho ban entrance nkase bibia ni hɔ no bibi wɔ hɔ enye ho akyinyi ɛyɛ haban de meka ni nyina yɛ haban ɛna yɛ de ayɛ saa eniema no enye bibi huhu bia enye mogya bi na wokotwitwa daabi ɛyɛ haban pure haban ɛna yɛ de ayɛ ahobanbɔ niema no de opɛ sɛ wudware unhu bibi wɔ wabrabɔ mu adwuma nkɔso yie o hyɛ adwuma ase ana opɛ sɛ okwa aware mu opɛ sɛ obusa adwuma na opese o sha se opese obusa ebekọ yie enko yie brono na okoye adwuma o so opese obusa sunsun be na edi so frɛ number na yedi betudwa no na yeni nkomo eno da nkyɛn a yare bia ɛhaw tieniye memmo yare ni di yare bia ɛhaw be ma waye mmerɛ wɔmpam oba uni atenka opese otetewa wo ntam pressure na ɛhaw diabetes koko pie ɛna ɛtete wo o de frɛ number we ni nkomo na emmomu no masɛm ehia me ne sɛ ubenya sika dan ma na ani ahobambo a ɛmoa inti bon ho ban number ne number ba akopɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48 me say so opese wo ye adwuma e wo so ko abusa bibi biara opese wo tu anamo no busa ne enkyerɛw de yesa wo ye eno da nkyɛn wo ye adwuma ne ma nkoyie wankasa favor pa wo ni bi tieni o favor wo ni bi ba bi obi befa ofa ho no mu a wonsa nka de no wutim san ho fe pa wo bi na enso kasa ne ma ntimi nya bibia mesra wo de frɛ no madam de atogya no anase wan kasa tim sa wonam ntentan te kyerɛw enema bi ye basabasa wo wanimu onte ase obi kya wade akora na wo hu de on bɛyɛ ne sika na firi nsɛm frɛ no ba ne ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obi was met me akato se me kunu tete ma brabo me yere tete ma brabo o de frani ani nkomo sa wo se ye ne mama wa ye be ye ne mama bibia ye kama na emom tie ne ye masama da bia me ka kira wo ne se di kan frem me bi wo no ma na hia so obeba me ho tie hia so obeba me ho e bia na de wo ka no e just advice bi na ese wo hia ana di bi na wo se me de kira wo se koye woi ansa emfa phone framing kasa me ba ofi ana me ba bia wo da bi me nyama dwuma saa so frɛ na yeni nkomo yedi nkomo na wo se wo ba meka kyerɛw number na ye 0240 10 30 48 0240 10 30 48 medika ka kyerɛw se ye wo memadru be ma waye mere wo mpam untimi nya hwe eye bibiduro kan tie me se eye bibiduro kan oba woni atenka ye wona duro ho no mo opese otete wa wom ye wona duro ho no mo ana se koko pai afifiriu aduro ho no mo ana pressure na etetew na duro ho wonna ma otim se wona mu aye dududu na duro ho wodan a wodam otim se emu aye du asa muntuma tew ye be chew de obeye number ba akopɛ na me yusu 0240 10 30 48 0240 10 30 48 Akwasi meda wase so for tanti me so meda se eja kwa ansare ye na fa wa unity pa enkona menye we process ama na odi no de nkunim set odi no nkunim set okọ asọrọ kwaman SDA Church also a co-owner of premium insecticide powder and water any power and then we'll fear harum say in fidie so nyame show happy birthday nti nkunum yame show happy birthday nti nkunum sets
nkunim set no kwama SDA na okwa sorry nemum usanso co-owner premium insecticide powder and ewa wodanti Pauli say nyina nhyira so na we show happy birthday anya asem kwetaka na nyame ya adomo am kwesiada ebe ya mechen November 9th ya nya tipin wone Mary nyakopon ya de che omo oba na omkoto abofo ne din de kana baby Christian no eno baso ewo Gabi guest house eno ene Pentecost asoda ene won patom no ena ebo ho pa nyame adoma yes ye nyina ye beko na kwata tipin wone Mary echibra wo mode wo moba na se nyame nsa so ato ne din ewo ho a enya asem ko 20 nya beko tipin oba den shada no dura 9th ya November ye nyina beba number de djuma ewo fie ha no 0249 597263 0249 597263 0249 597263 shanu so say wo hawo amane bia ha na se wo de banan penifo si form sunsun hunamani penifo bi si form na ya to hu anamo e de amawa mame nko bekwai district assembly honum anase municipal assembly honum engineer honum Mr. Jimano Tete Kwaku Tete yes yanchiano o be kwai obojuma wone Mr. Ade some wone ne yiri 80 jumede takwasi ye kwede menu say ye mame muso betena se ya omudi jano so eba crispio ho crispio yes enwi se wonso na wa American ni enye na kwase wonim no enye ne okaguma so se wa da na American enye me nya ne sada and today no da no kakra so ye kamera am come girl okay o ge o hu so jami atana me no mfa tata no jam ko sorry ko kwa sare no yeda se yenu aba no so yeda se yenu wawie nyame ya adoma kwasi da be sen hye na wodi na oka bio ya wie program no na wo asem bia pese oka de na pese oka da bi ya nyane sa ya nsira de sa misro why opa juma ye enti adwuma wo ho no odi for baasi wa wo adwuma otro opa adwuma ye enti so opa adwuma ye adwuma de ti wo mo webinar de bebo na de offer number na ye na be dim si fa wo si woni phone okay enti ye na be dim ko sorry no ye da say sorry ye da mu nyina nso ase nyame insurance so abusia ye du si he ya na ye de wiase mu nsem no akosi na afi ya bo e de awura mu ye Chris Pure Herbal Clinic mami oni ne mame udi for ba o mo betena se na ensema ye be kana nwumre bo modi ana ti yen ewiase no me se opasi abrosan for ba to so oba na ni abiri nyina senya madwuma na hu ti a anko kodada opa for ba ko tra abrosan so na wasisi nye watopanye obesi afra abrosan no so akoda papa dem ntimotisi hu nsem hia oberema na bema sem hu hia na bema de didim ntini ho ma obema sem enkasama bema yenya adwuma kura o yire kura o tewa na ye mahyo da bia obetetean do se ma mpesa ade wi ya ye kaya do no yire te ho no ma se da ma na attitude bi be na bosumi be miensa na hwe onko no ho oyeso ye kura na watwi wani ese wunhu ye otumi sha atade wa ese wunhu ye otumi sha da atam ntoko hunu bi a hu ye be no heda no wako oboa wo ye dede nyina anajo de man fun din kiss die eno a no wohwe abufo bebrebe nyina eno a enti ube masem nya adwuma maami I friend Chris Pure Herbal Clinic na make a tell say kono ho no yo ba onim ne ma pe no onim ne se de wode ma wo a oyire ni beje ho obeye ne sa pepe chance yo ba ono anim se be ma o me masem kofom ofie a chop money ndi wayi nanso onim de oba etimi de ye be ma e wo sa de no oyire no obi di nkomokoro abonte a nkomohunu bia mfa onim se da obi pe oyira we no oyire ko abonte no o che onim se obey wache se wo should be dem ni nyina ye dem untime ne na nti opia wonim so obi ne koda obi sabi obi kodu yere nye saa no so ne de etie
me ka say na na dwe watching wa wobre no ah ono anu ho asisi ne ho so ono kra ko kra no ono anopa no kra ne tsaka ono ko no ho kra dwan no ono kra no ho dwan na so hwemanim sa esa mtimi nka de meka ho dwan no wasi ani mfu tuma yi mani atum je no ono kra ho dwan no enti why no ko fa amfa ho onkwai wo na ado ade de ma yewi wo be kwa ma obi asa ko prepra wa so wa o ti ase ono kra wa men oba me wo sa ade no ho a na ni je pa kese pa no de aka nte obedi di amen oba didi men na ne mpamu agudi ekoya bo wie ne wiase ne je nyina oba no because we didi men se be common ne no a anya hwunya ba bi ne tito anwumre wa service ne kama na afọ kwa okubi oba ni gie nyina no oba nhia sika wo wiase nyina no wa ye oba niema nketinketi ya odo ye mebo ana eno a nyenji na ne wa boga ya ensuminti wo hu jai wa boga nka boga nka ni nyeho nso so eja entini makama no atu eja me ma meti he ntimi nka ne kese misi ba ma didu ntini ho wa check we a wo ko adi pa tabiri obi ko ntini de ba mentra ma de ho sa nti Mr. Crispio de ma mi de me ma dru de me ma sam de service usisi ni mo yi mu mama efiri mu na ma ba ma ya yire nchen na pa bam na ntini bibia ho sa ewurade bon so to craft ke ma tin ba bia wo sere wo so ba bia ni boss wa o hwa abon so asa o hwa fom ho no bi Akwasi wunim say madam fu bi okwa yi a mem ana echi a o mo flap nko ano so no o hwa o mo flap nko nti okwa yi bi a woti animu na mem ana echi a o mo flap no o hwa ne ani de mu odu ne ne de emu ha ni nyina hia pa be ma de ma flap asem ho hia mu hia jamrem Obaby any giano no. Obaby any giano no. Enunti na Crispio Herbal Clinic. Ewo Kumasi Heyano manji fie. Opposite Government School Park no. Said ya mia me dofo mia ma de nyina. Akwasi adi ka ho asem no. Be ma de ma wintini ho hia. Enunti na Crispio wo ho awieye mre. Edi ma be ma bia ne be ma mu ayamre. Bema bia ne bema atofom bema bia ne de awu kojo to bia na wonim ne enti a wo bema no watofom Dr. Chris say wo de fa wo bema ne bra bema ne fa ne bra fa ne bra no onye hu adwuma mfa ma onye hu adwuma enu nti ne ye wo Kumasi heya no manji fie opposite Government School Park no ehwa ne ase ye no ewo Crispy ohwe yaro ahudo bebre ni agi ni padua na boso enye mema nko ahu dwumadie na Crispy odi but yare bi agi woni padua na boso a etete wo awieye mre wo be ma na etete wo no yare na betena ni padua ni mu acha etete wo edi wunya yare nti woni anije wa abrabonim yare ni nti ahoto ni ho wuntimi nsore nkwa ya adwuma wuntimi nkwa ba bia ma ni nyeye yare nti waye mobo yare nti o ada no obi frame o se doctor minyo bi amfa me mo binyo bi amfa me ma wo ba ko pe me ba no so sebi mpreduasa na adwen emu ka no minya busuani bia amfa me nyade emma enti yare entrance ma yare nji woni padua ne mmoso ma wo meye mmobo se de mi ken Crispy Herbal Clinic wo Kumasi anomanji fie opposite Government School Park no ede na etiti wodi na edi wunya ede na amu aye mmobo wodi na yahunam fam wodi ye sunsun fam Dr. Chris se fa ni nyina bra na Awurade mfa ne so ene ne maami di fo so na wontu nyare na edi wunya ene wudi asie ni nyina mfiri ni padua ni mu mfa ma Crispy wo Kumasi anomanji fie opposite Government School Park no wodi awo ba Crispy Herbal Clinic from Mazi Micro Car wudina kejeti a ubenya Mazi Micro Car wudina Sofola ubenya Mazi Micro Car wudina Tech Junction ubenya Mazi Micro Car wudi afrubi
na fa wa asem nyina be dan Crespio wo fro trotro na de ka kire meeting so be si wo so am post office we see ya no manje KCC wo no afro bi we see be si wa manje government school park no so e hwa na Crespio ya so ye no wo ye numbers a wo betimi afre ya abra wo hia Crespio e moa Eye 0555 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crespio Herbal Clinic ye numbers are you use no near hawo near dunya near jini peduana bottle near many peduana munia hoden ebiana would ye pressure hypertension ya ye ka ho asem no ebi wo fie ebi abetena wo so edi wunya fo ani kira Crespio Herbal Clinic ni emfa dubna hahamadua ni hini emfa ntu ase emfama ebi ana wo ye diabetes ebi ana wo ye stroke ebi a wo ye ulcer ena etete wo odo ewu na ebe kasa afa wo ho okay emma bebre bre wa ware ase because of awo enne wo ba bia wo tie me awo nti yayi ne nuoma to ago awo nti na ase ne emfree head ru ha na awo nti na nkumafo di nani mesre se wo mfa nani nkira Crespio Herbal Clinic ye wadro tatahwe adro nwanwaso a awo ne te se sen wo de ka wano a wo banyi sensesi a sese radi adum ye ni kura abrochi mam ye nya nipa 17 omo wo ntafo omo wo single bebre UK ye wo nipa 5 a o metimi kura Fred dia dance ye because of ya wadro obi wo ho ana ne de no sunsum ta akire okay enti eba sa na mami di fo ye sunsum nyuma ni nyina ye de efri ho enti ye de aduro ni ma na sesi ano anyense akwa remember say lady bi o maame wotema ha na o maame beji aduro ni bi di posting wo UK lady no kwa nyeme ya no ya na onyeme ye no na o introduce e kire na damfo baako enti na damfo no frɛ ya ye ni di hu nkomo a bo so mpaye no ni ya hu se sunsumu wi ase sister no o ma asane o kra bi ama no anytime bi abosumi beso bi o kra ne be num no fo wodayem enti onya nom no fo na ade beti na ne no fo na ye say tan eno ano no e wo so hu moja ani enti awrade bie saade we so kire yan ya ma medi for the two na nim say ni se was mama asema wo kan nyina ye no kure trodo buso mempa ho abra won so da ye say okra ne nom no fo na imagine say okra won num nipa no fo okra oni ye man spiritual items are we use ye sunsun ye man spiritual items wo di bidware ye de achiwade kan ho na ye man na duro ne sister no onyim 6 months wow onyim 6 months enti mesre sa wo ba bia wo tie me wo ho ye den ama wo wo di achia wo nya solution mesre sa fu ani ye dai e kire Crespio Herbal Clinic hwani ato hodin se ho yo GFE Crespio di obi ama ho nsamfa de ha wo nye den enko da biara da esane sa wo bepie mu Crespio ye wo spiritual scanning ehunu sa wo ha na wo de ba ye no ha ne ye ha keke anasa ye ha a bibi tachire na edi wunya sa na se yenya hwe akire ni yehu saade na ye di adekode na achiwade kana sesi a na oje ne fa hode na nkrofo ba benya no na unsu anya wo breakthrough enti mesra tiefo a ye tie Crespio Herbal Clinic na anwumre se nyarowa no doso ye betena ha ye ntimi muboni nyina so enkasa doctor mame yare so yare na etete wo Dr. Chris sa wo de fabra bra na be ka kire me bra wonya be PM or Crespio said ye tie bia erade be ma ye solution am ye de ama bibia ye kama
ɛna afi omo a stroke aye wo mo obi a na de me pese me chat yefo adura ebe prevent stroke wa bra wunya nya bie entina se ma stroke no mebo wo nhye ho ansa ne watu ho anamo enti na de bia me kasa bua wo nipadua ne na nipadua no nso nya de emwa se wa moa nipadua na nipadua ne de wo beto mpem de bia me to atiefofo se wa moa nipadua na wo de wo beto mpem otufu bonkai na wuntie na wo de wo beto mpem obe microphone bi de wato mpem fie da nwumre ne bo ho ansa na wo se mani abere enti mesre obia wo ho e wo sa wo prevent wo free stroke ho and stroke no Akwasi on ferry obia we ya president so mo do beto akwala o do beto penny o do beto obia obetu susa enti me kira tie for remedy bi obia nkoye bi no onom anopapa wo sore ya ko penunum ahabai nunum ya ye nunum ene de sisifie eye komo na yi a ewuwo fie ebi nu fie a wo na house ebi si wo kokopa bi tete nunum ya ye nunum ya de sa ye di tia ya num ya kopa bi pana haba na kakra blend fa tomatoes ka ho na blend anopa bi anum 1 glass eni ni wura ni nyana no so no so aha no fa fra tomatoes na blend na so ne so no wanya nsuo no okay anopa bia no 1 glass enwumre wo kwada no 1 glass na hwese stroke ya ye ken ebi be che woda fa ye wuti wo be no na anopa na nye wu mu adwuma nunum ya chese mi se mi spa no nyina nyame de ben ni papa o but ye mu aye no wo de abe bebre enu so ne yesu ebu na animtia enu na nipa de sani bia mu ye benya so mfa so ntentem no nche be gata bi nche si gata bi ho pa na si ho no esisi wo se ku ha ni pede se wunim se nunum e sa ye ani aduro ye ani aduro papa ba no de ade se oba crispy ye ani aduro papa so de de ka ho ma ye kira wo ne wo de be ka ho wani so nyina beda ho se wan enti mesre wo tiefuo bi a wo tie we de me de ache free of charge se wan kwankwa ye na wo ma stroke che wo na ye de wo ba crispy ni am blend bi na ma so ne so de ama akwa no na ma jiuska enti se be ya wo stroke ne meche because ne ye de die ni nyina anye enti se wan hye ya wo benya yare bi ani kwan se wunya enti na Dr. Chris de bia me ka kire se bua ni padua no so moa mimi ti we mindidi basa mindidi rough me didi bia na ma make sure se me an ma meduane me an me ni medi atomu se nunum na me poto na me di kwa unsusu aka ho na me di edi me bo odi apesi anya ahode aye me amasem nunum zutu poto no sa zutu poto no sa se ye ahaban ti se dandelo mu nyina ye di yesti wudi ye bibia ba nim na nipa nim ntia nim na nipa nim se ko Nigeria kura ko ntomere ko nim se ye poto di dabi nim se onwene sisi ye fie se ye de ye nkwan ni ade enso dodo na anim enti mesre eno manketenkete na esisi ye fie ni nyina Nyankopon de ama ye se emmoa ye enti ye nsusu mu na animtia ye nsusu mu haban na animtia na eno a na betwitwaje ye chemical ni o se me so ama wo se me manage di ama ni etu ase ne ni esi wo fie ho na wo mu no nunu dim se ni hini kwa ye meme duro kese pa sorry ni hini ye meme duro kese pa enso me nkyere mun ko tutu benye mun tutu benye we ba ko na sorry a wo za mi za ya take enti mesre obi a yare bi hawo Saudi ani yesunsum Saudi ani ehunam Dr. Chris se fa ni nyina bra no nye hu awrade mfa no so enyi sa wo haw ne sa amane ani nyina anya den emfiri wo emfa mam Chris Pure Herbal Clinic wo Kumase Anomanji fie opposite government school park no ehọ ne ahye ye no wo from azima kroka wo su besi wo so ami post office yesi wo post office Anomanji ka ye de esi ho na wa frubi usu besi wan manje government school park na so ehwa na crispy o yase ye no wo emra ma me di fodi e be wura sunsum mu kakrai
Your numbers how bet me a fraying. A 0555 0555 0664 0664 72 0555 0555 0664 72 and 0537 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispion Herbal Clinic your number side here adwuma no wo haw ne sen wa mane ne sen wo de ye wani wo de ye wuyam wo de edura na dwu bia obebu afa so saa na ade ache wuyam haw for any chira Crispion Herbal Clinic na rade mfa yesu entu saa osa na edi unya aye no husunsumu osa na ete wo so na wo de eduro bia wanom so enko no for any chira Crispion Herbal Clinic na rade be fa yesu yi saa haw ni nyina aye den everyone emra wa ase di ye be wura sunsu odi for ba ye amanza bibi ye me na sawo ya kata ni ono kra wontimi nko Mano, dem dia mano no. Mamma ne bedianko. Bedianko. Ojene ho anyi. O bono kra no ma mintimi nja no. Wontimi. Ewurade. Osi Akwasi Boafo girlfriend no. Osi doctor Ohuofo. Oh. Entina Akwasi abo Ohuofo. So oh. Mi jana manako. Ene obayande osanga force bibia e wona mre mama akwasi ene ense mienu ena mepese meninya mema eche okay onse wiase we ho no ena ho kwa ho da bi wiase we na ho kwa ene me ya asore no efra no panyina mende me ho bi adan eno ma e koso no me ho se wiase we ena ho kwa ababa bi ba asore na yeguso aye bom pa ye kona na me friend no ba na me ka che ne say na erade bi ne so e kire me say otro application enya de obe hu kura ni yi anza wote mani me no asoma de no wonte be nche e bo de kura bi amanko fo ate se ne na mu ne won hu dada me ama kampo dada o PS ya na o de bi oh eni ana erade bi ne so ma me hu sa de e di ne nya pa Emma we school aye raban so nya adwuma nya no say aha e no better say ye fa workers no better application dey aba ade e beche ama ne dey akwa ana say e bia on say otime ko ye say that say ye be frɛ ya friend na ade e beche ama na ko no oda ho na jo ote so obebo ni din ana so say wasimu na oba no o wa no bia bonidin e bia juli na wa cha na ni ohun obi a Sadi ni ngesi say Kim. No. Obedra dwuma mo ye fa di pa 20 ono kwa ye mfa no. Oh. Wose mama no ha na edi minya. Me da wana jo no mienu kra me tese obi afre me. Aw say ye yi obi di nachi. Ah wa hwa monitor na mo say. Enne wo kodura dwuma ko we ma ye be fa no. Onya bo ne di frɛ ne pene say bibia age egu. Na me hu say edi nipa bebre nya enye wura ba yi nko ha. Enne edi nya ba ko so oba ye wa ware 6 years. I warning ye day. Now, or send it on the end the time need to be pound kwasi. The time not to me pound. I just when you offend say I will be able to say as a messy when you be 4 months. Also about there when you say we be so me in any pass I say when you more because you grab much. Yes, when you more or the one I do better your body do can do. I dare cheer 1 PS abonteno na bojane nam ne na chance na ye muntu no ma emoja no ehwiegu na ye boy urade mpaye minim sa de we kwase di nipa bebrenya e ma bebre aware awo ma enye problem bia na wo ye frunim ento obu a wose makọ hospital nyina bi makọ check up nyina bi doctor say me ni problem bia kire say me ntimi ngo enso nipa no ntimi nyedai enwo we dey atadwe abrafo wa ene wo mate dene wo asade yi bi di uso wo ha ye bo din na asai wo nepa e din na ye bo friend kofo a wo te no tero boss mete wo maso sa so bi bo mi din e shisika egu awale ye e sai abrabo sa wo te de mecho na say enti se wo bi o sa ha oni bia on so americam no mra crispy ana say won so americam na wonwane mehwehwe wo je e kiri kwan
awo ni titiri be me na ebi mu kwa wale ama awo nti ye sign the wo mo ye omo ento omo adwunim na wo mu nya isum say ya wo mo fam a wo ba ye be hwa akire o ensa bi ne kura mansa no ebe jai mu say de na doctor e ka no say see ya mete yi awo nko a me wo banana 28 ojo de no ka be kan wa 29 is it must stop you am de obe be on fanto doctor bro nye be sukra na yam jiju ene yen say okay na kwada kwa 29 mo wa bro triplets ni ay abom ama nkrofo aduru ama wo mo awo the doctor say the tube no eni ye twa nso bo ane de ne ye twa ana say de to nkosua no ayan keto ne hormones ni mu enti ebie enti no ayasa be ma de ni nyina awurade adom omo ba ye bo mpaye esai obonefo ne bonsama kodie na ya ma omaduro no ma ye den ko ma ko enti wote wo ye den enemrem crispy owi carry dominion owi adan na wasa wotena se e ma ye fo sesebe wo bonini crispy onti ene bonyini ye no eto atwa enemre eto ye da so frɛ o me da so frɛ na me na no na me ka asem bi me se me ya se enokure ne wo ho ogie fie ne wo ho na nkofo ne na ne nam ebobɔ ka etuguo obi baba beduru na wan si de kura no ani enso sabi so ha yete iska enemre ma aban kura ye koto de ye de ma obi no nyina iska ba ntaba meli atete akogo de so koto otara me tora se ba wo mo be chi ya wo meduru no oba na che se nkofo bu ni se femfram enko ma ye mu biem ena awote menkan awo ni nti aye to din afoforo awo ni nti nkuma afo ne won senom etwa wasum anso bitemi kwa wale ne ya fe nkuma afo ahye date ama no date we de sonko ana se wenti mi anyem ye ni abema ne ye kan enye oba nkwa na nyem wo oba bi wa no oni problem bia na so ni ni abema na okunu no ho ni free ye ma onwo ya block be ma ne niam nyina nti ye ma no no akwa ba ko bi ba wona oba na eda no na kwabra ne gira ne so ne hu sa no de ade so sei na waso nti nya kwa nwura wo ba anim ene akwanyem omko hospital se problem bi ani ho enso matra hu fie dum yenu awon ne yam sei wono ne de se oba ya awurade bi so ye hu na kire no ye tai nioma enu bran ha ban otere me to say e de man ko dwale onua na oso saade no wanti mi amen ni bi it was say time bi on na yere beda be wie no obeso dai no hu onu ani nua ba say obe wure si so saane na ye dai eda aya hu masamosi a wo ne kwan sanya awurade na obeba na obebie so a obeye dai na wo hu ne a ha wo obeye dai na wo hu de atete wo enti wo mo nam sa nso we mu no omuntu ana muntu amerika na omunye dai wo momla na fa hu de ebeye omude a kwasi yen drop number ne bio na me ba o meti edin na na echa okay to mu twaso ye na echa sister na ware for 5 years ni awo mai say radio yi so kra no ferry say obefra na ba bia me kopa me gie kra no ferry enye dai eni wo but what the metro say bibi wo baby sanye sanke eda nke ntupuntu on frame na wo mra na awo ne ye di twa ne mpoa no ewurade be na kwa wo ahena sa okay na asesa ni din okay but what the metro na say number ni nie na ma no ma mi di for ka say ya wo di ye wura mu ani na so enti frɛ na wo so je wo de na echa no onim no nso ewurade afa no so bie ne de so enti frɛ na wo so ana ya ne ya ba ne ya ka o maka say ye di agro ya kwa bebre to ayen bebre na frɛ ya sori ya no ma for na masem na kan no omo trezi omo ba but what the metro enti wo ho na so te se udin ba na asem na ye ka no wo hwe hu sa wo de wo mu a number ni is 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 0537 25
25 62 68 number say di adwuma ne ntu so betimi afrɛ ebia na ha wo bi wɔ hɔ a wo pese ma me di fo bɔ ho mpae ma sabre ya no obetumi afrɛ na won soso waba emu obi pese oni odifo ba etwetwe nkomo ana so pese ombɔ mpae emfa emawo a obetumi afrɛ na won soso waba mu ebi mefacho wudi ni baabi akasa fi. Hello. 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 The person from me, but the cancer frequency also. Me too. Me person. Me person me talk about my ye. No, they are common crying to Yankopon Yadomoa to an amobra now name mediatia. Na me stretch the mouth at the Kodia Sumua, Ama we are in ye no bar, found the Bayo there. You did bring a wee of Pimsa say, in the Pamako 14 and a free in China or Motimi et to Quimbrana Quimosi, Ama or Montimesha when him why. Oba down where the tremor over custom. Hello. Memoaju or this year by. Hello. Pamena. Samunya oh. What me a worry na enye and I want to worry bi kura. Oh, my worry. Bomade to na mo na bra if say wo ya wo a 16 years no. Omo twe wa ware no so entonto enti ware ya ware no be ware ma anigi ade no enti be nya adwuma na ade ba akopa omo yeti awo pa ne se enka ware oba we ya wo ne be wo na montamate no wale we ne na wo na montamate but erade da so ye wo won sanche ne mesra obra na ye ni nkomo na eno ma bi enkoyi ne yemfa nto yi why wakati good one. That's what I better say. Okay, yemfa ofufro na ono so emremu ebi. Okay. Yentu aso. Hello. Good evening. Good evening. About what I want to say. They say. Bebe na me mom pae ma. Me hu se ade bi ba beto na sa ade ne sha se ye adwuma wo bebre e wo na yemu da wo beda be sori abon se wachi kase no wo twu mu e ye wo ye firi wo kwachi ekosi wo sisi eche no case beba be bom pae de Yesu mo je twam na akode bi abobo ba bi Awurade ahode nyin firi wo so na wo ma wani je nwe wo pae wo Yesu de mu nti amen. Hello. And a lock of Yabba for you. Me and Channel. Say, lock. Okay. Hello. Hello. Good evening. What you doing with your Kasafi? I shall with the Kwame film phone, the Kasafi I didn't see. Kwame, that to say. I'm about to go party more. Yeah, there are there. Kwame, my umpire, but no so at it. Bible no so me hu say kania bi ese winche na shade no yesenka a bright but e dum kakra ma umpire no so na Awurade nsan pagya ubiem why no but me ba kan ko show nim pa oba you want the chairman na ye ni nkomo na me hwe ni ma echi ma so yemfa do twato. Hello. Oh ni pato wan kasa de ya ntuni o. Kasa na miti wadama. Line munya de. Yente kasa yi mpacho hello? Hello. 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 Hello.
Hello. Okay. Yemfa isuo na mo ne mame eni komo. Okay. Crispion Herbal Clinic ewo Kumasi Anomanji Fie opposite Government School Park no. Ehwo ne yaso ye no wo. Ye de wo bade ndu bina hahama duana ba duani hini etuo de sani yare ase kra free ni peduanim. Enti yare bia agi ni peduana boso efri wutiri so ekosi wo na ase no. Fu ani kire Crispion Herbal Clinic na urade be fa ye so ama wogie ani fa ahodie aya wodia ama nipadua na pomudi asisi so kama yare bia tete yare bra pem ntimi mbobɔ ni nyina so enti wona wonim yare a ehye nipadua ni ma edi nipadua ni nya fu ani kire Crispion na urade mfa ye so emmoa wo Crispion wo Kumasi Anomanji Fie opposite Government School Park no ehwa na ye wo ye numbers a wo betimi afrɛ ye mra wo ba Crispion 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispion yesunsun adwuma yesahwe funam famu yare hwesunsun famu yare ne etete wabrabo na agija brabo na asai ne edi wunya sunsun mu aware ni nyina Crispion ye ho adwuma enti fu ani kire ho ma me di fo ho wo ba obeye sunsum nnwuma e de amaw na Dr. Chris me sumi di ndubna hahama no etunyarewa na se kura doc papa that's nyame sure abusi adu sia me di Akwasi Boafo nyame ya adoma ye besan ene mo hia bio Kwasi ada won sam kese so yakra mu nyina sabri de jama nso e de aka to amoto yada mase yo